Sarabilinga, be masamwa, yap jiwoki.
Songon-songon momeno waramasakane kin pare-pare to. Kumain ketsto, kumai lutia, kosonti mabuga. Songon-songon momeno waramasakane kin pare-pare to. Joyaile no teke kaselel, wasan salada, wasan suku-suku wangi-wangi okolo wetebwe. Joyaile no teke kaselel, wasan salada, wasan suku-suku wangi-wangi okolo wetebwe. Songon-songon momeno waramasakane kin pare-pare to. Kumain ketsto, kumai lutia, kosonti mabuga. Songon-songon momeno waramasakane kin pare-pare to. Joyaile no teke kaselel, wasan salada, wasan suku-suku wangi-wangi okolo wetebwe. Joyaile no teke kaselel, wasan salada, wasan suku-suku wangi-wangi okolo wetebwe. Jenelia, masa bukan siapa, rakyat yang kubur. Mohon kalian kerja dengan sabar mata, tetapan berusaha sengkawat. Iban patuan pergi, luka nagaran bentak itu, one paron, and we fill it, and we will dikat kat what trial course, sakarata. Tangguh pun engkau. Masa ko, so kaya katiyan na lolo, ibang patulang sansan. Iyang maing samat kot so kay tilapalap. Kot yiyas
kot Manaman, kot Limpopo. Irma katin katnan molar, katin mangi, sapul mar sampa, ukit ramas. Irma katin kakaun mekan korus. Ir tekelep mekin bangok, asong korus kin malaylila. Main samat kot sobe di labalap. Parti isan salang sukset. O lenti sabul market yang ang sukset. O paki sabul mar kawit. Sabul mar herbit. En kak yayang katian ranwat. Pagimay sam ir en katin kawit. Songkan koros. Wasane songkan koros. Ben kak paita. Main samat kot sobe di labalap. Painir katin mangir. Rai pinol kalingkay. Me inogtar ren papawi sa paki ren katin kupuray rail. O kosaneti sapul mar kosantikan o kupuraran kin poita sokan koros. Kalangan na nirma yung sam katin yayang o kapayata song koros numarin sapul mar yeros kaun Jesus Christ. Amen. Kalalang kong Wan Baron Philip iyan o kahit ay tungal sa karmesik kay po niyo wow pun malan wow ilaylan wen pundi kay po ni pan kupuran mon sa poko amedan wasalabalap ispaw nakat nan mala rawat wow lapan kupuran nangan ko rawat wow lapan kupuran nangan isa nangan ang way net wan kilikan nalalang ko nangan niya ko lap kay di koros nan palian triak mumotso government nan punpe wat obil me padang try rawat wow banbil toka moderators ka mesansal pangkupur rawat wow ki waliaben palikan me pilyang toeda tatakan rawat ibilman wow ki try koros me katpana ta patropan ko sakisat o ibilman pause ay tungal sa karatan ran mawo wow ang men pompe koros pompe wat nan takan pompe state o wasatay kan na pepeyan radio kan pon internet YouTube Facebook tabil social media platform kan merbang kakatongki me patra pompe nan evasem tabil masligin ponbe evasem nan win likikan nan sampa wow toror o ibil kasamo pantoka candidates kan mesansal bang kupurawat o bil mon way pa kon rawat ye candidate and Sharon Kabila candidate non-associate Pelablabnet, the incumbent, Honorable Reed B. Oliver, candidate Luke and Kidau Mr. Joseph S. Philip, candidate Nani Dabalab, Mr. Stephenson A. Joseph, Mayang Kasansal pangkupuran sawat ong candidate ong share and karya ong kabna ye candidate Luanan Putoy Kitri incumbent Honorable Francisco L. Ioannis candidate Lucan Taka Kitri
Mr. Antonio Sarabio. Candidate Nos Soques, Mr. Brian P. Excite. Candidate Salabat Metalanim, Mr. Dexter Waital. O candidate Southern Tolanet, Mr. Federico Irons. The talk kapwat pason tasang kupur and molan wawulin and punti sang ni karape kasampal kay bagi moy kapwat kasikpen kamaulan service and government ong aramas o bil apwelpen kakaitan payan way sang government in state o government in municipal government ong aramas pueki aramas ansawat sakar mesik mo sabako tan lukayang wasalabalap ispaw na marken win madalin ang kadin pango daw Kalangan tayo ibig batuan patong sakaratakan at siyang ermoy wawn ki momot wawn nagtayakot panaranot melel kit sobay ti koros may angkot mebil sito yangkot amban korokorongan radio sabon tayo tatok tapoy dan tatok magtayban kot lalane Pilmen patuan tawla wawn ki candidate kan Israel Williabakan mepan run governor o Israel candidate kan koros mebilban huya Williabatain magtayban platawang lieutenant governor amal tungal warangkan moderators o koros me patunan tonbas kasambal wetranot karapan pangakwet puyen kak sanjalong candidate and governor o lieutenant governor me kumalpan patungan salatak amay patu kumailanutan patu ni melel pung o yawan kangkoros wamal patu ranwat me ban kak kasalayang kumail makmal ban kak kuya pukon papakit sopaiti o mebil sura sopaiti apu yang patuan ranwat tepat patunan weikan amal patuan ranwat ban kak kuya air men pilpil kasampal ongkit aramasen donting pon ran magkaiban patuan sus men wewek November isak tayo kumail salatak taulul patun melel o sansal pukul kasampal yumet pukul uya wali apa posen kakus komunita utan komban patun melel ongki trang yemi katun wali antikit subay tu koros nanwin ponte o katun mitang amail tungalan sa wan may ang kumail o kumail patuan salatak tuwetok kumail patuyang amail tungal seri amail tungal boat nanamail tungal pera tenan amail tungal lim kumail panutan salatak o yemet akaw na pang katun kupuray kumail ni men yemet pang ere kalangan labang kubron monsab ko ansawat ibang patuan buliktat o luga moderators kan nasansal bang kupuran sawat ran patuan ta o kawait inonten to talk and sabulman monsab ko isoko to talk around moderators masansal yay nasu Mr. Mason Albert
o sipon mo mau, Mr. Salmon Simon. Olo ko, amuay tungalan siya. Kalangan komite yu Moni Pan Pachawan William the Keach appointed committee yu Membolan wao kachin diata akayu men kapese yang ikan me yang pachang ye melal Keach moderators riyamen mi si bun may mau kuchi the Mr. Solomon Simon Mr. Kabil Kabele, the Luke and Payu, Nauya MC, Own Sapawasu, the Sandu Sapram, Nauya Timekeeper, or organized song, chorus, song, Pacific chorus, me, Sainsal Round, or Sainsaler Is Ngay. Kayu ya Chungal Sakardan, Kaybunio Wa Pankupuran, Irkalapaku, Melel, Kachtin, Wasalabala Bispao, Namala Ranwood. Waula Pankupuran Soko, Melel, Kating Sarangan and Net. On Lukanko, Nanalango, Nankanieko. Wow Choro, Toko Labalaki, the chorus, Nanchiak, Momotso government. Poi Goichananso, I Chungal Sakar Music, or Pekia Chungal Wow, and Kak Pergui Pankupuran chorus, no ya candidate. Ang chorus me Patroban Kuburan Woods, me PBN radio kan, o media platform chay kan me miye. Kaya sa kilaw pagi at chungol wow, and kaktoko me Bombay chorus me kukuson Bombay Woods, o lukin kanal chorus. Mung sabako isoko, mung proposed land program, I mean, amiya daw kasambaliw, iban pata Bombay Task Force, Ong public awareness yau me uyawi yang cooperation and nevisam. Makai pili kamu tayong utaklat tuaw o sainsal me karus aledi kamanaman way pai o nevisam karus. Ni Germany Task Force in Bombay kisi sai chikchingkis se ilalugin kalal. O yata dokew me inen lap o nanta dogwatch Israel puinin son pay kay sang pon pay. Pachawan yang saya pochot kelilen koporoboreu, memini sensal cakayeu. Nakakuya arai chungol kapeng ong Bombay, poegi acai kacing kupure Israel o Israel serikan makikirulugi. Oni uya chairman imen Pachawan sakar kita meranwat tuksawat pam pachota bahan kubur, poen kakuya men kacamen. O ong kasambala ben udusut ben nangin kalap nauya chile ben wow ong peisaraw kalangan no men pagita on kung pachuan tama klelwan pan kupuren sanan kan net Imembag idak chay koros na mga mayo lapalapon mo. Ranwa chuya raneo chay Bombay kasambal lewong chay Bombay. Pagi kala bakot na molan wawan Bombay kacing kupuradar makachtiye wan huyawi puan kaklukobena Israel candidate kan koros and kabina o karyang kabina o Bombay and kak mangi nistonamao is candidate pukat o ya aray chungol matamataw the kosandi and the dog maraw sustan ang serya o kasambalang kabina o karyang kabina puko mesa chungolon ki yisan kak patamolin wow o kachangawi to kasambal watch me ir kala bako kupuradar and kak kuya puan sawase sa unususan Bombay kan ni Rail pa ang pilata is nabungan kumail candidate kan Marapan ucung tausata. Bisecik and pukowach ye mayangagi tause iran kalalapangan makauna badar sangkit
o paligay memen pachang o sawas rangwat. Niar kauna pala iran kalabang kay ong candidate kan. Niar suwote saban bilpukogi o torepop patpachokan en kakson o peyan iran kalabang kan. Saban pagi kakayala 11 timing po pasabang kan en tenon kawariya lakit tuwat. Riyach kosandian time magchay bang dadongi. Chay bang chapikida general statement lew sang Irail candidate kan intuamet. Kayo candidate dan kabila ban chungolan ke minute silu ong opening statement o iragaros maramen sair pan open. At chungol pagabak ye candidate kan and bonus time may allocated ong irawat. Murin Irail candidate ng kabila kan ay Irail candidate dan karyang kabinakan pampiluya aray chungol opening statement o pampil patron ni minute silu. Murin opening statement kan aksay bangkit lang na niren kalalabang kan makauno batar sang iray palikay mapan sa insalpa o pasapang ong kalalabang kan pan sulit daw ni minute siyaw ong amendment candidate. Riyach palikan mema mabulobul puinenli so much, so said, paliang kamarain, paliang roson mau, o private sector. Kicayil ban kair pasabangkan koros, akid moderators kan panguya, at follow-up question, on candidate kan on irem SFM, sutunong sainsel, nan irem muwakan, te irem SFM koneng sainsel, o soche, on soche libil candidate. Open question ban may audience, o peitak te kalalabak and kak toko Irail candidate kan sutuli bilbil. Closing remark pang uyawi o amendment candidate pambel chungolen ke minute silu and kak kuya kaim saklan pacho. Ong irawat closing remark pan pil open o candidate kan kak sair iran muwakan meresair te kachela pela or kak chungolen kita sumau ren sair irame resaik sair. Rebilkak report irekan masang candidate chikan. Amuna chaypan chabiyada dogots a ground rules kay masaman peki candidate koros and one ki oponese. Kayo wa opene patongki yung muchungo lanso and pato o yaraman song koichan and amenanso. Kariyaw patokan and uchuch pon facts o yaraman accusations padok. Silu saban patongki time o on sabawas pankin kalilegi candidate kan yawan time meluluwat. Kulak to you all o checket lang nan palikariyaw. Mayay kalalapangkan. Kayo kalalabak pansang Irail youth o yech iran kalalabak o kalalabak watch pantoke karus candidate kan. Kalalabak o pachawan out migration te pitoilan maslikin Pompey and Irail mapulabulkan uya chocho la poegi repen maur te totok komkak kasaleta eo matamatawen totok makompa napali poen kak sawase irawat pasabang kak panglang pitoilan liki te kolokol mapulabul re child o kuchay bancap kita Irail candidate dan kabinakan o iban lukayang Luke te Mr. Joseph Philip and Chabiyata kalangan. Menos patuan taran kaman. Orang kalalabak memia, memelen, me pula-pula kan rawat betul kokola di Raben Maur, Raben Tatak. Ini kayu kau bagi Pompey rawat suatu program, suatu project, membangga kualiti me pula-pula kan rangkak Tatak. Ayah kayu anak-anak, program memia, en mia, poin kak kawai data o kiyang mapulabunkan rabaking dan tatok dan kakoyak lan tatok o ban katikala aray men kola di
Kariyaw, ebil mau ko laligi. Puraban aledi koyak ndatok masligi yon. Ab makayo kasampal. Talana palimas. Tumbi. Tama program mabangka sawas sa mapulubukan ran kakayanta. O tatang ko parang kakairta sa kairta uwi. Kailangan. Kailangan ko mo Ivan Tor o candidate Joseph. Muli ban pag-uusap na ngayon, alito kawit. Mamaya ang suna suya introductory remark. May siya sa pulo ka pong kasalera. Ang subang yung mali. May kacung kupray mo sa buko. Sa malayo niya. Opening remark yung panchavida o iman chumal sa karamisik. Wagi kapin totok. Kamele wagi vichay bumbay. Apanang polita. O mo ini machay bangkat lang lole. Chay bang payak ng kalalabangkan o protong na nutan schedule memiyo. Chay bang chapida opening remark kan sang Israel candidate kan o ipan utor peranca chong Mr. Joseph wagi macapitar irawat. Nagalangan. Wait, Joseph, Sir Joseph Philip. Kalangan mo na ipan sakara. Pwede jungal sakara tatan pachun dan wewe. I mean pachuan uyay jungal sakaratan kay punipan ko pura na ruksyo ko pun piyo. Melele jungal sakaratan kay punipan ko. Tiyar malar nan chamber watch. Wow la pan ko pura ni sonan kan ko. An pun piyo. Ap melel wow la pan ko pura ni sonan kan way nach. Mabil kachin malet tiyar malar nan chamber. Wan ko sa bulmar dekan ko nanalong ko nan kenye ko o lang kay ti koros nan pelian siyak sa pul machail kaunan government takasulu national state local government ap melali jungal wow ong sa pul machail kapina honorable Reed P. Oliver o karyawan kapina honorable Francisco Ioannis. Jungal bilwaw ang biltoke kaunan mamotsokan o karusya mayang patyang katuwad. Kapeng kemelal tama sa insal kapeng ang kalap ko committee o ipinmelal kapeng ki siyongan sin ngaya bilkak warong yan kak mod nan punganol ko riyaman me irainin sa insal ang wing pompi. Ariwiyagam mati jungal kapeng lap. E bilrorok menyang ra ala ko puran win pompe yung totok kasampal an kapina. Ay match may wiyaga jungal introductory remark kalangan. Klang ko mo kanday Joseph o ibang tagi kanday Dolfo kemudian kak junglan kita. Kalangan ko puro mo na ibang patulan na itungol sakarata itungol. Wow, melel pan ko puro sa material court. Patuan mo ni ki Erikson pun PU melel katian ispaw ranwat. Patuan mo ni ki isoko melel katian isanan kanet. O labalapan koros nan sapol material palien tiyak nan 10 passport o wasa koros lela sapon ligikan. Itungol wow en bilto ka candidate in gabinakan candidate in karyan kabina moderators Israel panel में बानुया पी तंकन Israel Korusian market tebilyang baton nan chamber word ni morin so wasen ranwood etungal ran mao kaping pwegi tatakot atay ban katyang lale o en kak roberot en kak apali en kak keseyang chon susin wen punpi tame ban koneng uliv ben wen punpi en mie nan taken tatak koros en kak pilata isme pan batat wonki
ria iwasami pan batuan tiangki etungol kapeng o ran mau ong tan kubur korusia provinsi wasen ranwood kalangan kamu Kalang gomu yo Treban Puralang kante Joseph Philip. Candidate yang candidate Ramwood. Ibu di nanlugop lot po matalanim. Young school, University of Papua New Guinea Law School, o kasabulsang di school o ale di Bachelor of Laws. Muri yang Case Western Reserve University Law School, Mimi Cleveland, Ohio, in America. O kanagalar school was wale di Master of Law. Ipuro do Pompey kayong tatak me we are law clerk on Pompey State Supreme Court. Mentoring ita rulen we ben kobong pung iyo singwa atli o kobong tip. Tatakong malong kobong Pompey sempar Riau. Muren mo we are land commissioner in Pompey, Sumbar Silu. Muren mo edita we are chief public defender in FSM, Sumbar Walu. Muren mo we are general counsel on PUC, Sumbar Isaac Riau. O kaim segala tatak me yang song ale. Puin muyay kasabal kalangan ng tron win Pompey. Puyar sa waseyo kakaledi school o aleti ko yung tatok milale o ledurang o yang candidate kalangan. Kalangan kami o Treban Chor Chachong Israel candidate dan karyang kabnakan o iban prakita karyang kabna incumbent Francisco Yuanis Komuyan Kamawoy Tatopo. Kalangan moderator. Mon Aiban Patuan Sakar Itungalan ki Kai Banilap Po Narakso Kalapakon Ponpeyu sa pulmar lekant ko, nanalang ko, nan kanyikan. Ranwood nan molwood. Wow ban kubron spaw. Sinan kanin buinat. Wow niki kapnan win Pompey. Wow niki yang ay kandidatin kapnakan. Karyawan kepenakan. Waun lagi ramas koros nan molwot nan kaler ranwot. Kabatayang wow Israel ton way pay pengelap lelang kapengamarang. Yen Akis patruanta patapat the Eastern Francisco Eliwanis nan the Sapulmatay State Government itatokong public safety Sambar Isya kreo. Murin mo yususta sang wain kiti. Ong na legislature nan parkit tuwag tuwag sa klima. Sang mo lilanwat ibuya legislature man alan sambar Riyay sa kasi. Ranwat ngay mauyuya karyawan kapina.
ay tungol kapenglap ang kapenaran wat Mr. Oliver naniray rin sampung isak may uya karyawan kapena kawitin tatak may patuan aletisa kairalay wow tururang former Senator Isaac wow tururang manakap tururman bepatrang tay ramut yay Mr. Plarmin Yuanis iman pat-pat water by background maray-ray tol diamond kalangan Kalangan ko ibanu chor chatong peron chatong Mr. Sarabio. Kalangan tayo sansal me kasakasiyo merutingatar sabal matail kot-kotin naman siyang ranwat awon kasakaso in sare ay tungol sakarata pagkakatiyan ispaw ay tungol sakaran kay pa ni kang prong sa labalap ispaw waon ki sinakan nat waon ki kapnan win pompe karyaw kapna waon ki kandidatin kapnakan kandidatin karyaw kapnakan may ban saya tay tungol background ako'y ban bil komong korura ako'y ban kakchaw saya kabingkonat ki lugan tagaw no lang kiti o kabingkonat ki kan kin pain mal matalanim sang win matalanim sabal manispaw ay tungol pukokan pirorok tir ipatawan uya sompatagin school na sompar riya sakriyaw arena ipatawan si sompatak ipatawan sustar na wing kiyo yuya isakuna timan na irairan sompari saktuaw nanain sa water ipatawan patutasang nan elementary school o patola nan kampan kamarain o patawan pa kampan kamarain o uya sabal man Pompey study specialist sompar payo nanain sa may patawan uya pukapukat patawan usustar wain kitiyo uya lukom malapin wain kitiyo sambar payo yung sakla ele wain kitiyo kupurata man ako na yan pilpiliw pilpurang ususo pilpurang tungalan kiti kupur kalangan ng tuon way o patawan uya lukom malap term real ayeti sabalim kandidato Tony Sarapio menu ito talk ta pasanong kusanatin wain kiti sikanya isang nampakaw po yung kaya tungat pasanong kileleti may pasang parta walo ani oralap imalata ay patawan matawayang kinkaptulong ay tungalat po yan pusa sapis may patawan wayang wain kiti nanaray rin sa barwalo ayan kaput paki yung taywat tunpay ele pukakan pan tela pasang nampakan pan lautsang pukami pakyo pan parakyo pukami patawan sakasakar kyo pakpagi pan kupuran tunwe ani rolap yi sakarataw met kunsap isoko o parusya Candidates. Pegi ejol sakarata eban pewinan we o tarbriwat ako na melel yan patuan tiangki o ya ejol sakarata misik wawlap o kaping muletak paan kupurin nilap sa matrail kaun court wegi sa bulba kupur resolap kupur sa pagan ko limba ko kalangan bagin san salong child sabut mesulangkan pron telen sampawat ni sowar patuan kaip kupurin enilap sa matrail kaun court on molen wow ilele enir eruksoko kalabako and ponpayu patuan wow ki sabul mar likant ko nanaleng ko o nan kinyi ko itungol wawong sabul lim labalab kaiti koros nan sabul matrail palisiluan yeyas may chiak mumotso o government patuan wow ki kabina and wain ponpay karyawan kabina speaker and Pompey state legislature patuan wow ki sum ko labalab wa mo tungol warangkan koros
Patron wargi yang ay candidates kan koros ong karyawan kabina o birail candidate kan ong sharing kayuan kabina. Ejungol wawon ton pon bayunsak. Magatin pipiyan sa bulmari tiyokan. Temen kairkan ng kalal and paywat olel lang maslikin paywat. Ejungolat yay Patrico Licor Hirings. Mayang ya sabun mamail candidate ong karyawan kabina. Soon kawat ibu yang tupunway. Wan mangin tupun banay, elin mangin tubulap. Patawan tungaleta kapil memen iray letengkan. Hey tungal experience, ipatawan uyayar bukon next district administrator son Barbayo. Ansiwat ipatpatunan opsin kabina, sawsawase kabina o karyawan kabina and win punto. Ayrawat meleta itungal kapitulong itungalat penyang ya tipson cece o totok ong raben kubur nan sonpung mabanwatet. Yimet timot-timot yoralap kalanganan kalapago o kasti kasabal ranwat haralar. Candidate Waital. Kalang kami, Moderator Albert, muna ipantaula na naitungol patro. Naitungol sa karataan wow, o kapil, ang samatay court, weki maur me katikiyang try sampawat, try kalagar, marainin, ranwat. O ir na pilpatulan ko pata, katiran, kasampalan ranwat. Muna ipantaula, weki sa karatawat na bampil patulan wewe. Ay cuma sekatan wow, pun malan wow, ereksol po bayu. Isunan kan ko, yang hati salma mail lekat, nalalang ko, nangkan ye ko. Bila cuma sekatan wow, ang kuburan incumbent Oliver, incumbent Yawanis, governor or lieutenant. Bila cuma sekatan wow, bang kuburan yang ay candidate kan koros kabina, karyawan kabina. O ay cuma wow, sang lolayusak, bang kuburan. Korusia may patunan calorie, pati ang totok kasambaling rawat. Ngay amin kisenolan Bombay, nimin yang papa, wey, ipatunan kami alala, nekak yang uya pukawat di melal. Tailanane, olemel me pa limbagong salmatrail triak, uya pukawat triak, momotso, pati ang momotso. Open government kabay tako sanadakan. Melel mas ay tukal maur sa tropong. Abi patuan aleti kapay. Sa kanispaw. Ang sabi kat kaya pukon. Captain ay sa pulmar. Sop, yay, salabat. Soma sa kausa. Email at ripapam, may kakaya pato. Patuan yang ang pukokan and waywat. O pakubur, o karusya, trompabay. Ere-ere tukal sa harapan. Kalangan candidate ko koros o kutayban mung sa buko tay katin sa bali program sa insaler. Ah, Su. Okay, ang pacha. Kalangan email lukayang candidate no soqueste Mr. Brian Said Kumian. Chungalan kita answer. Kailangan, nos, muna ipachoy, sa katang kay po niya, wow, pangkupuan sa machay coach. No, yan nila pa may koros. Ipachoy ang wayo kinta alpha o meka, machapita may koros, umulan may koros. Menuwang ko, kalapin, kalap ko, wasalap-lap, melal isipaw, na marking way matalinim. Wang ko iso ko, melal, papa iso. Iso na gan way nech. Wang ko wasay, no asuo ulisokan na laim serisokan so masakan kalian talakan waong ki langkan kusumpal o kunang toka waong ki melel incumbent kapina with Oliver candidate kan waong ki acting speaker yang ngayon po senator kan waong ki songko pong lapalapo yung songko pong kan waong cabinet members kan o last kila
Wangking campaign Francisco Yoniso yang ay candidate kan. Sangki milit sulo mang kupre panagis siya kapese yakar panay pacolong ichungalat Brian P. Exite. Mele no yung upulupul mo, wayo kung karapatag isang partat. Isang pa Richard, and we have to talk. Yakar panay pacolong ichungalat, wayo kipipem, na ikak stawas o ikak teikan nakapinabang puita. Sanga chayo lentran yung kamelele ma. Karayang kapinag kayo kayong kabna kanana na open na patito kong puita. Eletay men we ay tutok poki. Ewan iso na kan na siya mazana yan na 2012 poki ang sumaw August 12. Ang mazana yan na pasanin walang pompi kumanana kulukul wow ang kulukul wow kang kulukul chiyak o kanana melel o chomachay. But sounds irasiluka magkashkang kashkak uya walang pompi. Eri isang uya pen mahasana yung kolkolin mesh ngong mamimray gamala may yung ikaw po nagang ngong meled chong meche kich po nagang kael sabunong kaano karusang kich amay pilipil mapan kasayta amay ilan amay voice up no from isang power tatok usus amor mo sa pananana may sawas kung alamay mapang kaya na natch to talk. Alam mas mga Pilipil tama nga na work million and money 140 million mapang kusang US 3.2 billion drawdown infrastructure sector million rosan mago education at million yaramaner to fight limited resources machailangan ki sana na focus o wagi sa kan lima miyagi men wiyay kaping mo kailangan ng corrosion makasito to pachoto kailangan ng oraray sa kata Kalangan ko mo yo puegi atayban sa balier nan main program te ye question kan memia sensal me cheligis chiang lamo o ibang program watak iran kalabak masang youth nagchay puyak sang to Babachowan out migration the Pitoilan Maslikin Pompe and Irail me pulapulkan uya chochola poeg reben nor te totok komkak kaseleta eu matamataon totok me komba napali poen kak sawose irawot pasabang ben irawot kak penglang Pitoilan Irailakan me toy te serigan te kolokol me pulapul rechail iban Tona siya candidate Joseph kung tula. Kailangan nos, iren kalapak na peitot kasumpal yumit. Kaya saan salasang sa pagmachay ni Pilipinas. Pero mapeito ko, yay, jaylan kachoketi, bente pachoyi la, ay itungal pa sa pang motomot. Lamalawa ba na pa? Ray Nanso, magjayban niya wang way na Amerika o siyang momon kamangaywot, benefit way patronan sa pagmachay compact utan chay pan kachin kasik memyo pan menen pachola pon rak rapaki nor ermaye epit program tamak chay pan kagan bepulupul ka ang kakchungalan kita matamatawiran pachpacho pompe amoin socho palasang government and kakiyang talikan private sector NGO sa pagmachay partner, development partner kan. O, wiyata ko santi tatotok yung mapan pachuwanta opportunity. Ikamela lang mabapulupul marapan pachuwan mamia opportunity miya pompe versus tamarapan min rapaki laliki, rapan pachu. Reinansyo meso sa opportunity mapulupul pompe sa ibang kajing kasi kung marapan pachuwala. Miya man nagsa school, college. Puro to rapaki totok. Georgia. Eu factor me reconsider ye poinan chun to talk. Area sansa merawo jugis mawala Pompe state government or national government. Miyak sin ko suta mi. Up. Nana pan shota opportunity Pompe. Chay pan kasi sabol machay mo pulupul ka pan patpachuyi la rapaki opportunity liki. Lao mi opportunity Pompe. Arapan ka consider. Ren kak patpachu Pompe. Pero puko. Ye government mapan facilitate
왜 상실 뭐 government juga pukau sa korupsian. So je nan government bangka kapikat totok peren kak pacu-pacu. Ai jungal pasapang mo kalangan. Governor, kung Kalangan kubur mo imen kaya sa bali jungal wow tan kubur. Ong ni Peter ma friend parata ipaton patpatoyer nan pukawat sumpar payu o bil pateng sumpar payu en karyawan kabina. Nan par chorus ketin mangi tuan patpatoyer lakan sang win pun be pergi rupen Ellen Moore teka mengikan betan kak mal sang pun be ri tungol pasapeng epan naralap o ikak patuan me tama government in 9 watch kataki residukak patuala murik ap anso koros roberot tama pan kak sose Israel ko sambal wat dahil sedukak pil katogeti Israel kan memen patuira sang tunpi, poran rapaki, tamang mau sang tunpi. At tamang dahil kakuya, o minimin penen mo sa koros, kahit dekin opsin kap nakalip. At dahil neo kipene, sangon wiya pen kawase tate, kaibuiti, tatong kan mepan mi retail, poray tun school kan in nagsang school, o protong nan tatok mepan miye, niyan sa water, en kak pilmiye isais, en kak mau pung mekoneng puen kak iyan yeyasin sabul matail yeyasin tunpi irame tote me pan ya kisen ran kosambal wotong ni out migration te patpatoilan ketail kan kai degndra me pulopul ap koros me kun barabaki me kot mo mausang tame mi tunpi kalanganen moderator Chaiban Uchor Paranta Chong Israel candidate and Lieutenant Governor kan o Iban Pagita candidate Brian Side and Chapieta. Nas may utang na veteran incumbent Lieutenant Governor. Wow. Kailangan candidate that side. Kalalabak ta kay na mo kasampal. Ang siya kalalabakan patuta. At tama patulong na naitungol matamataw. Miyawan siya ilak puko ang pun ba ito shoot. Ariyay patulong na naitungol mong lapalan wa miya pun pairan. Melel iyang kasampalagi pudiyay lang aramaste melel mapulapul poin. Ma kumail ban siya pali nindimatay kan. Ang show ma shota metoto patula diti koros patpon pe. Siap masas tipsyong siap tot. Ranwood iyew impact may patuan pag ilalaki kareta coton siap malaulaw laro sa kanakanda awan mo nung pagkapakotarulong ito po biara mas pukat uya men matamataw kasamba pari kami nila may rawat ananak tayo din siyang rapan kupuriyang dami pan kayo mao Ranwood iman kumailan mangi ma niya tatok minsid ap metoto patpatola lagi pag kayo ramen mamait o ramen kalautela ray tungol koy ari paliriyaw miya impact kalangan Coming Mr. Side candidate Sa nasu pagyan sa wa ay kulkul chay wow. Ang question na
Ano wo ke geopolitics in out migration. Tama maasaluya, tama palawuya. Trenda tayo kauti. Palaw yara assessment 60% pachoila liki. I trenden utanan pombi bangko koila ko kara kara paki som trenden mas school rosan mau sompe repenta talk. Ichar macam berkait apa yang tertahu oleh lap utang armas bangko koila. Jangan na anla trenden. Kamalela pombi panutan le 70% out migration. Pombi mana na tapped. Mo ni मैं पंपे का हुआ था ये मैं पंग सोच पंपे remittance Philippines नेरे number 1 revenue remittance नेरे चंद ताकूं को लाया था मोन का तरतरम तेलिंग आताम government सोंग compact में stimulate economy का इता point इंत ताक पंपे अपन इंत ताक मैं लाओ मैं कुछ का किया चंद ताक पानगन चला रही सब अरमाश मुझ पुन्नाल चला रही सब चिकचिकला रश्बां हुआ so much kan kung yacha chala paisak chala lumisak. Solar tundutak ng construction makakaita po ina rabang pursang ng sapuya. Wong chabil chala lumisak. Out migration bantang uyawi. Macaka uya kakailaila po kami uyayim pa nakiskulukul armas so buwan ng tundutak. Out migration chana na tap to the trend. Pime bang uyawi. Armas para paki school, education, rosan mau. Pamas armas kan masak match resolar masak reser mau. Facebook pilkaretar sangkor semangailah. Oh, itu mereka kacang. Kalangan nas. Kalangan candidate texture waiter. Kami ay tunggu sekarang wow bagian tu itu. Ini pros and cons in migration. Essential me. Kamau be. Soalnya talent kaya itu bilaran alih di sangwain lagi. Euran dan kooperatif wain Bombay. Bileu. Pero ya ikul ruiman na sa pagkakal tatak bertaistra ka apalingki yang hari itu serikan ramasakan pempistra ka tahu rela boleh nama mereka sawas dari ya kangen talent patuan matematika mau ni suatu patu dan tahu kan tenan novice kan mau patu dan poel talent ka tahu ki agriculture tap at own resources paling fisheries Hileu, kesempal, maka yo rek pabay rawat pid. Main ko, when Fiji, Sansal, dan Samba, Fiji, Wara. Rekbetir Samba, tamer tayo sa retap ki, na tayo sapulman ki, tetrolel ki, resource kesempal wat, beblutan rek, kawarwari agak kabali, bila tayo trol anan kan, kalangan. Kalangan ko mo kante Sarabio. Kalangan tayo kalalabak kasampalo kambagat. Pwede kisabol matail mapulapul ka na sa ilok laliki. Abi patuan kamelele me patunan kuburan mempun. O sabol matail pukok Thailand song. Habis tu mengai. Nan sabol matail come back to free association. Inting lalu muitata sabul matail aramasakan rin sailal lalikiyo pilya mamaur ki tamaro yo mamaur kilikiyo ali lautin Israel me patpatulikiyo rabam paran ki salary ko liki sang arail patu to pon pe ki sabul matail minimum wage abu wasame patpatuya abi padon kamele me rubrut pilya uyang pon pe yo katira kata memia palisilu me pon pe ana kotki yang kupuro kainene palian agriculture, palian tourism, o palian fisheries. Mani pali bukat magtrailan na ane. Chak, pagtrailan kak kamau yala pen. Kak kooperato Israel me pulupulkan peran. Patuan, wiwiyat tatak bukat. Ap, mau me koros patuan kami lele me pananana me sabul matai ofisio pun pe. Me mona tail bank Qatar Israel me pulupulkan. Orientation ya when we are young rail monarai bam patoila peratir patoila sansalung selilikiyo o sudah patuan yang tamara banwia agdalen kak kapasa yang rail tam momonarai pan seloki likiyo obisyo when pukok taulul paluat apo ya minute secondary sidi saklua I mean patuan me toto me patuan me rop pitiro tap dan patuan utip I don't time
Kalangan kami o KM candidate Irons. Kelangan kami nos kesapali tunggal sekarang kebin wow mempatatar mawa. Ranwat essential nan pompe magtail pompe solar katan ki sabul matail totok. Ayi magtail katan ki totok ye nan office nan jebel. Sangsal kawewakan koros memiyer silok memiyer karabekan memiyer ye totok muni roson mau. Karabe bukat koros memiyer pompe. Magtaiban masa ni muni revenue generation. Ranwat nan pompe so much men suksit men mamen yata chalakit riya kitranew aban yata. Bebit roson mau sansal ranwat nan sampa me sakatailkan peiwat yang ya person roson mau an kalapio. Eri patuan kamelele me hobis mana ne ewang aramas. Ma aramas o hobis pan totok pene sawas pene o melel pene ay rair magchay kachkit lule anchawat pan ka kis teisang tame mi ranwat himet ejol kawawan di motomot ni sautar on yoralak kalangan Kalangan pasaranggan koros o ansawat sa iban chor torrenta chong sip and muimau and kakapali pelian senior citizen. Lawan kami main nasu monai bampaco imen wiai tunggal saratan wow kapal batang wow kan job te pacular moi kan bagian sau sansal sangren ya nas ningkapan agis me Iran pitong kan de kalapangkan me patupana patosang wasakai wasatuau o match Peitakyo de kalabakyo machodo sang winin senior citizen mabila palian disabled armas me tungalenki iratoro main kandidat ko yet me batuan eura kasambal me toto business kanan makin wiya arail Choto business kanan pompe making we pan apali lekailap. Regem batuan dat discount kan ong ir kan matingalin ki te patong winin te puin watch lekailap kan ap regem batuan ni imun sampung ni anso me social security kem batuan. Ya omuran papam maingko Ong rawat o sangun sawasta mag government kakuya ong me lukailap akan makamban batuan susa. Pemet tame miya social security te ansong social security me miya sawas kim batuda sang business kan na ma miya plan in government kabina te acting governor yang we are acting governor ma kabina batuda sang pun be ya kamutingal plan and kawit apal di Queen Watch. Look, kami kapta. Ay kalangan na kayo may patrón iutang kamelele me koneng tumpi pito sang social security me social security system me tanani efesam pon utang sa tumawag ko. Tumpiin, pinakawataray social security system o koros me tatawag pang pain lang nila social security natin. Mo kitay ligaya pang pinala. Kahit yung tayo pang pain lang social security ay retirement chuko na hindi kipadilawit. Iwasak tayo sa pasapong yun ko dahil alep pala ko yung koros na nikubo. Tumpe anahanapin kawata ewaray social security system. Iye recommendation. Te iye momon program ipan totongki o pagkisobedient bomben yang utung. Iye teme pagkakuyawan. Obis terbangga. Masobedient pan yang bangga kumugit. Apo yung ataging katrore pesang sobedient government.
Anso oras in subuita porque eu pede mie pesem Congress pin. Uya eu. Nane eu wong sobitikan. Pompe beru gitara isu program. Dalam pada sistem itu suatu bangkak mau. Bang walau serup menan sudah juga dia kan. Kenapa? Kami main Kailangan, Iran, pwede kasi ng unit. I mean, challenge macam-macam. By Japan, patuan siya pong kaling nga rin malikailap, when Pompe, so dyan kachikita, patuan siya sa security. Dari, challenge ka kapalira, dahil na approach it, may waikan patuan, holistic approach, may napalira ko Russia, kahit yung rail po dyan, may kachikita patuan siya sa security. Mapitata, money, essential, government so juga kuya po show charan cheche. Mapitata discount ng business kan. Ebil so mau government itingan business karan discount ni kusunod. Business ko rin pain matawata. Irail ko makin pacho wanta discount. Kumain melikila bakan may kililito ay wasak may pacho lay. Buwan ka kalay yung business chiko. Ren ka pacho wanta song discount meron pacho wanta. Pero pwede kung uyawin ni mong sompong pwede social security, ipacawan kamelel meso sa pali melikilap noon siya. Pilipilong para lang business, private business. Mautara men, puyatara yung business po yan kak public relations mawo, eleto business yan kak laula sa melikilap, ay kamelel na barawiya, when kak chorus rin kak capture market to. Isu ba yang uchung, uyat ba yung government pa itingang private business you and kita discount menta sa marakak to show. At sabi yawi ranwatch kusunod you legislature kamanata PUC and discount percentage menta sa palio pacho da pag may yaraman puwan kapalela operation up kusunod daw yawi tower o pagka yawi pag PUC uya sa poliman win Pompe the government entity momaw ang private sector anane gis kanini para mas bukor uyata business po iyaray normo aniyan so government pang patulong o uyata kasanduwo sa Japan ma wari kubura na anen ma hindi kalangan main Mr. Joseph kabina kami kalangan ng kong si Pito ko to kalang ba tan bilmiye discount to kaboy tigtiglan sabis kan sang balian private sector meron siyang tame kinparatan imin sumbungkan ayon sa social security check kan kinparata eri miye sabol matay Chamber of Commerce in Pompe State te wuliyepen business kan koros o bilmiye Como matagay may bilmiye, kami sang Ren Senator Joseph, may togo PUC. Uta na ban ko nang ananaven assessment. Aban ko nang and better kanina yu poki. Palikan korosen kak tungalen ko pene tatok may ban ka kapali en parak wasa koros. En kak miye sa wasa ben discount kan niyan sa water es ban kapalila irel kan magin pan taxes. O mapilmiye ko sa net kakokota mepan kalayang tax exemption ong rail kan mepankin kita discount amoy niye ura magtakakat lang lalomokat apoin puroto o pain itingang business kan business kan kin point tax magtay kin sa bulman kin sa mulmitay kubu o kamakit ki project service in government area isok patawan me mugit sabungay mo kan pwede ni kubur mawin ewer business siyang niraikin patrawan na raitungal financial portfolio asya ragak patrawan ta tamakak discount may gistawakan patrawan ta ranmut abutano mapan patro yung nikusunet o government dan kakiting ay sudah patrawan may panu yata mugut mawiu itama kusunet and kak maiteng tax exempt pagkaraban patrawan ta sawas puka puen kak sawase uipakon kalangan kalangan kami main kabina
luan kabrayong kabina kami peita gota Kailangan Attorney Simon. Pita kesempal yung meno mo ini me ketaiban kayu kubra service. Ari essential me ni mi sampung mia business kaikin muya sapis wong iraid mema. Ari kesempal ban tetaku yan i kamele me government anane patuan service ko pusil ko kapengan ka ko yang rai o uyapan service ko patra kanai na yan uyawi pwede paano mekot pilu uyawi mesra mapatuan abiki service business ka patuan me uya pantatawag buko tame uya kakarani itu sapul maral customer sutra kusunnet kakawiyang uya pan private business kalala ba kasambal man po uya men kubukurate mata-mata kalangan Lieutenant Governor kumimaing loop Hey, kailangan kong kalalapak kasampal meno anak-anak Thailand pilkotin kapengang business ko maging kupurata sa mga kupurmaon may pumpe tuwa tamu ran gengkak sa Israel may kailabakan itak dahil ito mangi marasukin patawanta service of Balia araut charge ako itip sa Balia po yan cover ta may Israel expense may Israel patawanta Ranti ko iba to orang legislature kamanala kalautlan painan tuan tatok. Painan social security tu itu wasagis. Israel melikaila balago sulaka kotlan annual patolan annual sulaka light Israel supplement one increase me patoyang painan painan tuan tatok. Abu ko pukawa dapat patoy pasam national government monsudo nuk sabul material control on kalau tela an Israel memakan artungol social security abi kamelele me ofisin kabina legislature kak katarong resolution tak silugaw ebesem Israel bil pakatala Israel memakan parak yung tuan tatong kan nintuan pagpagtam pa inon tuan tatong ani rolap piyay tungol mata-mataw ay sawat kalangan kumimaing loop Senator Chait kami Kailangan peita kan tama laban loko area kan napalila business kan tatong free market o fair market tsaka kitingang tamarang uya pa enterprise yun tama wala pjam patpachang ano kahit apoy ng kapopang kahit apoy na ito cost shifting discount yung kota mahal itanda pang pay tayo ayaw pan koti tayo pang kota equilibrium supply of demand ilawan mo para sa telecom charge internet kahit apoy ng residential kahit apoy ng business mat discount yung pang kola wasayo pang pain at ang cost shifting each of yapen mo te sama kapanap dyan mamasa niyo tax exempt on makila discount o tax exempt may 3% yung mga kola po ang may neura kasumpan mga each mga kuyawiyang sangran pwede fair market value free enterprise o cost shifting magiging kakapali ma discount yung koda cost work ma price yung tami miniwasayo ap koti business can tatang supply and demand equilibrium pwede ng kapwa o competition masabi yung mawasaw aramasa yung kawit ang kulawasan mga ko na yung discount wasama discount yung kotang mga tayo kulawasaw yung kapatsyang kalangan Magnos
Sautel kami. Kalangan sip yang patro kesempal ki kalalabak me patro motor lan sukses. Iban yang patro dai tungol bebe ma tami patro kesempal ki tungol bebe me kalalabak wot apali one sided. Yang semua child share social security child share me token wai. We read me retired. Ayadul me suatu totok. Apa rebeliang disability, rebeliang elder, rebeliang kabil saliatala. Ayat dua, arai tungol put, arai tungol seri. Hari, kue kita pasapangkan memier, yang pun kita pasapangkan memier. Si batuan kesempal ke kapurayang. Ni patron wake taking patron subsistence citizens. Irail kan mesoto toto. April ler sombar in retire. Terabil netruk motorala. Asokon discount ta. Kaya ba masa ni social security ongotam toto kun wai met. Ri kamelele me pasabangkan me patotar mo inka kenapali. Amuin tamu kesembalan sukses jalengka ketin kapacayang. Ayatu irail kan mesoto. Kinyang kita patron social security. Ay mati tunggal kalangan. Kalangan kami main Sautel pita ko da kalabako trong kami salabat. Kalangan kami pita kesempal yumet curu kami lele minta ni kak sapang dan second real ni patron. Awak itu kalau mata-mata private sector very self-explanatory. Cuma kami lelaki mereka sayur. Tapi kak patron kakuyawi government disebabkan pokok government nanpar lepas patron tu. Saya kalau dia tax, when polis habiskan orang ramas, wal patron sampai Palau South Pacific, masa akan mereka kalau dia tax, iwe makin paita. Apa yang kami tak? Apa kena mula akan mal. Karyawan option may papam. Papam paitakan nan barko koto ng susunod November. Then creative task force. Then look into it. Will recommend the government report. Tama ko na yung uyaw. Pwede may patrawan. Sila kan uyaw, instruct patrawan ta. Pasabang po. Uyaw ban tatok. Nako na yung may patrawan kami lele. Kalau tax. When government and patrawan ta sabiskan. Ang suko-suko na ramas koras. Imet. Kalangan. Kalangan ng kami main salabat. Weki anso isipao so makatun kubro sa ambatuan tolang di kasulun kalabak wat pacho sang Balian Elf. Iyasam ibatuan weki me miya chon Balian Elf mo ibang kapatayong euteriyaw Iran kalabak dami pacho sang real mawa bal kalabak kapna candidate so lujen kapna ko yet Iban patron why what is your plan vision for the Department of Health Services given the new compact which is more promising than previous compacts. Kalangan look come sabi da kalabako ye what is your plan vision forward as the governor for the Department of Health Services given the new compact what is more promising money wise than the previous compact. There's more money now. Good news ma moni laut panom Balian Elf eu may ikilang tayo problem ginan men rawat my care sa trapo ni armas men ale dialysis my care sa point ama armas men pagkatari la ligiyo arwang point
mies sabay rair kayo nintuan na puan monguni. Mamia moni pan daud la kasi din mo in anak kamaulan tibuson tatawakan mamunikan puan kak teyer aramas river gola diki mo inanana bil alalton cemetery kan panin winirang kak kota yang nita doctor kan tataw mo inita wan may kak sawas ko Kailangan main dulu ke Joseph kamu. Kalakan, ong niran pitaguan. Kentom miat matanapan laut la nani wilpar. Ong operation, jab data infrastructure, pajon na million libaw. Wan mo no waje, kusutan po yung tuto kang asang palilo. Imensya no, ang kaksanti, tepen mo ni magtay bagang kasik, mela na napali po yung tuto, kap niyan sa waje, ang pilapali, uya pintuto yung utang ko na yan, kaya nang kak-focus yan, at mela paliyan, prosuma. Kalawtin, the current specific ka pacuan meten na climate change mawaya imminent threat ka kaper makayukar. Sa kats lalo na niyo NCT. Sa kats nan irair kayu kaper. Imak kamela kita panaramas na Pacific. Dari mention no source po ko ang shift ang preventive method. When ka katskala ananan apali. Anana pali ang suwat kang kangalap kadalaban palilaw din resource magchay. Nari ang atsak compact, so ka kapali ira karusiyan magchay ko purki sa magchay rusun mawan ng kakaliya. Kutan sa banana rapati source choro ko ka kutan. Tapun nanan kan parusiya at meled focusing on preventive care. Kung magchay pa ang torela sumaw so sulus po ka. Resource magchay paan anana po ang kakapaliyo paan kakachikila o kurala. Marasag siniyeyo. Aso ko chay kumpokun siniye. Suchukak kunila. Sa nanana uyata decision yo. Chaylan mentakila siniyeyo o uyata uyapeyo. Mataan kakunila. Kalangan. Kamu ya, Senator. Main kabinet kamu, salbang kamu tinggalan so. Kailangan ko mo si boy pan patawan kaya pal itungal wadan kubur koros. Kampani mo ni ele yei kampa en rosen mama kay wiya lapalan concern te men mama sen to kubur kay dagin to na administration what akarayang administration koros. Dami sanjal ran what kayu me anan katotolan son tatangkan me wewe ki talk to Ranwat kita sabulman ki talkte riyak isimen. Me pananane pek sama. Kita sabulman ki nurse me wonek walmen. Kita bil pananane epuk riyak. Eri sangmi kan topukat. Anane ben katotolan ton tatak wen kaklel tamemie. Keryau tebusau en tatak imonmuni en kakbil katotola opungla o kesilu 10 paste wasame im kinapali sabis pukat en kak mie o en kak kalautla eteten tel kapatayanger wasagis me pero isa kuno kap ap esutita area kitailen kak katineu gubene raiwat pogi euya irel laut o iren kupupure me anane pen kamaula inso koros ibil kapingiyang gampan muni resote so kautiala nan nanti yang inso koros pen kamawiya tamu tail ket lale ok tailen ket mo kalangan kami main kabinet. Luan putih kami kau ini mau cak kalau pakai cak Kailangan imon wuni. Iman essential ma imon wuni. Kewuya kapal laut siyang mas librang. Malmangi
Pan Sapulman Kapna Oliver Administration Ranwood sisungusungan kamawilay mo kamawila sang taman niya pemasanida ananapan doctor nurses nan sambar bang wate teban tepta patutulat nurse sepatuan wewe keme wiya tungol priority mode यही में काम ले में कीट करोस कता की सेन पुरोतो कुछ कमावी ला तौलुल मौनी sang taman kalangan Kamui luan, lu kamui. Kalangan tayo pwede kapna o karyawan kapna irama sa palman kita tungalan kaya show napapali paywit dan opisin kapna o karyawan kapna o irama patpadawan tetakan na sansal mon katkatpuatan sawat ay manitungata aratungal sa karata ko may makonangan uyang palian manuni sin may tik mekin patawan mauni may man patawan yang kapatayong aratungal sa karatakan en ka kawitata tuntotong ko may patpatunan mauni puran wewe ko yung munaray bangkin wow na kaya ramas niya sa patola kaya kapal salit ren sabis yung ramas mau niarai kosomo Israel o niarai bil patpatunan petkan tuntotong ko ren koskulta ni sabol matail masan kosampal masan main pag malmangi may kapal salita manaramasap murpato yun ang salangay sa kanakan ay tungol sumao pan tarala ama pato mangay o pato mutarok ay bilban sa wasayan na ay tungol kapal salit iwan may man sakap kita Lang kamui may look nos sagos kamui Lan. When budgetan mo nuni para mausang ayo. Pwede sector. Kasusang 7.2 million, kotala 9.8 million. Wag na 1984 specialist structure mo yung requirement nurse kan mo yung 90 match. Melin tama kapnawan ta ng budget 68 at 58 matatok. Ang budget 28 at 14 matatok. Wasakan palaut mo ni karos sana na kamaula. Match mir checha pwede 60% da kota. Eu project map siya uya wilaw yo private room kau. Chong ya witap awa wicha chon to talk. Facility of pam luya wita 9 million. 16 million we are one on pangka we are wita on etang muni. Apni melelo muni pilkan angki wasa sa uchar pwede chay divide ni chay moni kan population allocation rukok say kung kalap ko kota pompe so charay more crime kung kalap tatang ko more hap chok chaka nurse ka rakaw kila rin sa usay human one kain tencha men pompe chay nene ni population allocation aray koras mong patpachotar utan na pompe na uyate yung national hospital to super hospital ka kapali maasin miya national hospital palaw miya national hospital Rain na chaypan to fight limited resource ka, iwan mo chaypan lilil mo. Chaypan pa po tax church yung point mo uni. Sector grant, 65% on education or health. We at 140 million. And 3.2 billion no, 900 some on infrastructure. Reach mi ka pachang mich. Kalangan nos sautol kamui may Kalangan si beliau kesabali tungol sa karan wow kayo imen patuan peyan sa karatakan mesan salir sang kabina o karyawan kabina pwede buko sa karatakan mesan sal ima pungo mele pwede kaya mo ta kalalabak mo mo talan sukset mele kairoir on kamaben kempawat mesan sal me ansuat kamugit pen puinen tontotok wi awe mesan sal me mie kamumatan kosonnet yu masong-songan na pali health insurance tama kasambalan sukset niyan sumagtrail masani health insurance abil ko niyang melel enkak songon po na paycheyo ang tonway yunsak melel metotok o mabil so totok o bisan kak kawita taw yaben totok yu magak apali melel sabul material human resource
Patuan kamelele me ranwat sobot sosit sabul marail tru ongnan sabul marail kubun tax mininin lap. Apunia sumere lumum kabisalet repatualan munmuni resotoka yang patuala Philippines tawai. Wege karape reach gol pak amia samatai tupsu teten to kong lakam pali. Samatai to ko ten kak songan pona biti ong sabul marail human resource. Metotok mesototok enkak payiki kampawat. Ay meti tungol sakarta ni motomot kalangan kecil kesempatan ramot. Kalangan saudel salabat kom patuan apalagi laluan Kalangan kalangan Kaporobor kami ay tuwal sa dawa maborte. Mepit public health. Imen patuan kataman kintail salmatail tatail tuwal constitution agasang a guarantee public health. On Aramas Koros, the Toganway, Shurun Toganway. I stand to be corrected, iso, nos, namanante. Iwan may ban patuanta me pan pukot san murin Zeus, ren katorbo masan pen kalkano. Uktail nantriyan rok pene monikan me pan sabaseta pelian rosolma, penapol apali Koros. Toganway, Shurun Toganway. Me bita da my care. Isoka, mansapo ko isoko. Isoka, karusia. Pag giniwawa karakarak, pampaitakan, try replace my care. Mia try insurance health company mamawasak my care. Kample yaw par nadar. Sudah me ako yaw yaw. Alege ram anso tal kono walianta my care. Right. lawan salabat kan patuan cor parenca kang nas kalangan kuburkan enkak sainsalche me answot ketiet chai katkat nan elep away olep chai kachna paliro kanton question dan melulu moin ele away olep lulu ai pagi kuburkan kak kalangan na chai bangkat lang nan Department of Education o question riyaw mem patuan kalaleto kayong question no abanto ko candidate dan cabinet o yet kalapa ko kung kasaleta eu teriyaw mata-matawon kamawilan sa matrail kampan kamarain na kumuchungolan ki o yawan yatuan o mutan ropataw yapen kachangawoy mata-mataw watch ta mata-mataw pukat o ibang pagi incumbent chapita tribut or would work the other way kalangan ko puramoy nos imen patawon ke sapali tungol sakaratan wow pito ko to kalang ma mie la neu teriau pen kaksosya kamawiyala kantan kamarain area makeup patawanta muring suwasin ranwat liken kantan rojan mau tail mangi mepil kantan palin kamarain pilwiayu kantan me patpatupan sector crunch mekin patrosang sentkan mapapali tan compact tail up 10 katlang nan we pen the talk me tabasan congress in america o en kakapali sent metan kamakit sector yawat tatang infrastructure apoen proto o tokamelel kantan kamarain ibil men sakar kita memie port and education me pilginitita o aleti kamanamanin legislature the kuburan legislature yei port pukat makin yang pateng director in education o katangaway strategic plan koros me patpadonan Ponte state development plan me toke talien kamarain pilmia sa polmatail scholarship board makin kak patobene o triakate yawon sent kan dan pato yang to school kan telapten mamasani ningkapan ananapen to school kan en school o purato tatak Ponte apoyeki pil apolen sent karapen nena pukat yakini so teacher sansal rangwat me so teacher
Lebeleben anan toto palien kampan kamarain chongalenki. Ap niyan sote bil kapingong rail purasote patpato o susu kauti. Wiyapen kamawila anso koros wiyamukmuk. Kalangan kamu. Candidate Joseph. Alakan, men chiang kiyo pleo kasaleta me gambar yawach rosun mau kamarain win America me papain. Uyata percent Korean limesa kan sabon machail budget ni we par. Yat one ma win America sola ito says. Saya baca juga kapali. Hari dami men kasaleta Manalalera isuk jailan blue riasa sapon machail education system. So ang kasusonga yung udaan objective magchay sapon man kiyan su magchail yang aleta system watch o proto. We to talk. The lalera isuk jailan song and work it. The ban conforming sapon machail yes in min pompe. Kamela miya patin pompe history char child data char jailan ka kuyata pilipiluwo. Assessment and moment curriculum. Challenge ka, puwi kasampal mo, isiro po ka ba na pali, chay malkaila pala, o way you run. Erkajala na put in place a system yung mapan conforming sa pun machay sa kaitin conforming and may lucky. Kamala may system magchay ito tawag mo, pukpuk daw sa remin waikan. Chay ito tawag. So lala ransuk, challenge yung assess, o pain wiyata sa pun machay curriculum. Mapan payan sa pun machay liya, so payan kaken sa pun machay siriga. May ni iroralab may man pachikiyang rin pito ko. Alala ranso. Chay ka kasusong. We assessment yung system miyan so what's work to show. Meta ba mapachuila school proto. May song tita po ko rin chay. Song totok taro wiwuya. Chay lanana ko po para mo. Vì cái mẹ mình ban các cái nhiều system mà ban màu sang mình bên cái trái ban cao quá ta, tôm pi, ai mà kalangan. Kalangan no last kami candidate Philip. Kalangan pogi kalbago toko cirai kapnakan acepan ketiang ni kem seklan kalbak sang kanpan kamrain no koryong kalbak iba ambil watak ibacuan Keringyan para ni sus koros kanpan kamrain kinuya paliyo kandidate kan kin kasaleta arai kesambal lagi upan cumata apa sansal me pali kesambal wad kucai mon moitalar o anso koros kin kosem teacher noni te sawas sang comeback funding me likikan account so teacher match mele ta chejen the dog so teacher o pui yang sombatak kan chikchik ele ta chocho yakin rapaki ta eu to dog chorur
ya omu plan in totok, me kompan kotoki, poen make sure me par payu me Pompey pan kachiyong komi, kompan song apalita irapukat. Iman pagita and kak pogi candidate karospan say rawata and kak chatmar and candidate karyang kabnaka imsak ren candidate kabna. O iban chapsang kayu kapi komi candidate oichal. Kalangan kawai kita itu sang kau tu itu mepet kalian kabarai tu itu mai patrol sehar kita lekapan onsa pokok isoko koruzia salvatai constitutional sang real mai guarantee public health or education hari mepet apal bisa terpen pukawat kabina incumbent to Ludalan, me pan patron we tamangi. Ai me patron kilong ai tuan lat, pe isukak patron yawan monikan tama wiyawi. Ai me patron kilong ai tuan lat, me we pang kuburani, ai patron kamela le me kak patron ai tuan mata-mata po. I me kesempal silent patron yang nasal try to talk. Memang paitakan rentrek mal. Aliriyawat are guaranteed by our constitution. Public health or education. Thailand katkiyam kupercayaan memang bukoki kan. Ang kakabali mau urabata tama konem. Anapali. O pepit sebetak. Terkait apa naroy. Arabang paimau, arabang ya tatok mau. Imat masa iso korusi. Candidate Irons. Kelangan nos purang ke sabali chungol ke bani wow me patutar mo sanjal me ke namo te kala bak me patu mo Thailand sukset kit pukat sewia candidate on lieutenant governor hari ichungol pasabang ban itu amat sanjal meranwat keka kosime school Bombay ranwat einin lautsang sombar yisak sidisak patular sabun material kapal ranwat pililin lautsang sombar yisak sidisak patular no one atai school kola mawa film umpan kemban kamerain sorte karakter education lana pil sorte sabun material cultural education lana apa bukat einin kesempal puegi school magdeba masani olakan ni oror environment sang school no yata bukat pugita puegi kirtan payen way riba tuang kamerele magdeket kirtier nan meyu me okone yang melel office way aramas anane sawas peneng rawat mepit kakarata samata isirikan la kampani iti kita patrowan masinin purbi kesempal kimia serminan kabet rong wasa tomur yo neicik keptang nan wali wud setaka kwa mai abriya sumi patrowan school ta ipatron tiarata me nan parent school rokosokose me baba dole me parent school kayo aimet ni motomot kalangan candidate side Banyo tang ma duk to ni sarapio. Kalang kami implement yang mamu. Ai tungol pan walmet palian education pai patuan tatok musam batutu. Ibil patuan yang wiata yang Israel kan nan department of education wiata curriculum, wiata standard, wiata scope and sequence, benchmark. Apni 11 patolap sa kalap patuan pananampungat. It takes the whole community to teach a child. Wewe kita koros nan kausanakan padang kempan school anak-anak utut pana pues schoolan kak mau. Iman kasih kami school bang poi tamat. Wewe kemana malan munin comeback mapat patokota panutan chicken tawi
anak-anak kan magtail sabal man kinan sabal matail school kan abi men kam sang gila sakaratawat mental lunch program and purang puagi sudah sambata koyok man kak patuanang kanangan malia linsiri maatungol kape itu sudah kanang aimat memin sakar kita Kailangan kong candidate side. Nais kong kabrang ma question no ikisa longalan Iban pila wata kuagi paragraph unit. Karingan para ni sus koros kan pan kamerain kinuya paliye o candidate kan kin kasaletara kasambalgi o panu chumata. Apa sainsal me pali kasambalwat kecay numun muitalaro ansu koros kin kosa me chechen nuni tasawasan comeback funding na men liki kan kaun su teacher. Machaleta chechen tatok su teacher o pupuyan sambatang kan tikitik. Eleta chorso kan rabaki eu tatok choror. Yawi plan tatok pan kotoki for make sure me parpayu me pombi pan kachim yung komi kompansa ngapali irabukat lan tama sansal karyong kapna bang newa kayong kapna tabasan ko prang kapna ay ka kita kis ka wait kada ba mel ka kusecho funding bu data membre so ma so that pacho Wag parage 8.2 million abang kota 10.3 million. Rin 60% pang kota rupunin. Sumpatangan ban utang kota. Pasla ko sa nata wag ban retro. Mamoni pita na November to December ang puy-puyla. Puinin chon tadak mo yung kapal rin ng school ka. Puy student rin yan 12,000 some sa rin school likan private sector. Ichamikan charge per head, Rook 1,000, Kusai karanyang 2,000, Yap karanyang 3,000 allocation. Ya kaparamungan, efasa mo kasi nausang na. Mele tama ko yung kanche yun, ano kung kipan na ni tayo school ka. Palaw, uchara high school. The great minds chorus ko may pinag-compete pa na. Chay tip to fight limited resource na uyaw. Yung nakapura pa na great minds kan parang ka-compete pa. Mapuita ka ng kaksansal. Ay iwasan mi kaksapang kiyap. Karyang ka na bangkan papasan ko parang ka na. Kalangan. Nos. Kailangan kumi karyang ka na. Kailangan malmangi Shambar Riyo Kisuya later Shampung Ishak nan kon karyong kapna experience may tumol yang education koroni yang par koros legislature o kapna school ab kami tiaratan so me yuya karyong kapna mamal rap kun kapon ki poi ipagila wolia panaramas kitu wolia panaramas poshota pake o mesesito kun kawi taramas pukat isura ban parki patruan taranwot me itar tututin right run tatong nan education palilaw Mariarangot kecil kan dipeg bukat semua iman koprolang bagian education iya umay semua yang perang uya koryan kapna pusyutar koros may patuan nanirayan sampung isak me Iuya koryan kapna Oliver mamia chance ko yang kerjaban kamau ya lah sosota kapa
Syotro ka isene naramas laut rang kalangan. Kalangan banut pekiran kan te tingkat penakan ranut kita pasapangong rawat o iban peki kapna komunian kamawe tapi kuatong kan te kan. Kalanan ko munos. I kobrabol ko me poin sapang pito ko kay tegin te kan pakoros nan sabon material government in Tunpi kinanane sawas. Awasa me patowata me patowan kapal. Amoin time pan ketkiya ma kapal te hanane be en kamaula. Eri ipatowantan kapan eitungal kapingang option school. Ap tami soti ternan da tak pukat. Iko par me mami pe puslayu pan mie. Tami plan kan chapter apan ka puslamu. Essential me administration wat chapter te a COVID-19 patrolong lal. Epil lewai sesak nain so kai me bulialitan kebna keriau weki kebinsalete bilmi. Area ende uya excuse kai me bukat iben patawan sakar kita tan kubur koros me. Kempan kamarain yeu kempan me kayu nan nanti yang tatak penka kamau yala sabol matai yeyasin aisowat ong menmur. Ipatawan tay robukat iban patawan tate ekaite karasebe. Kayu sabul matail fokus te kairoirong me pulabulkan ang sukset ebil poleto siring school chorus me kalian police pilkin kaya ni Israel me patawan ataniki junior police program. Pilmiya sangon program kay magmaigatin masani pilkin uyawon nan wasakset spelling P. Pilmiya sangon program kay karasebe tuwa science fair o bil academic fair magin uyawi. Bebukat koros poen kak sewase kamakit sabon matay mapulapulkan Israel me pan kak wut bulian papa pun pi nan sangon tato koros magtay gatin mamasan. Kalangan. Di pacaran kapung ong kampan kamarain o person mau pergi tatok mere pacaran uyam meje apa ita o cocok apa doi atame jongon pacaran nan korong-korong pacat korus nan kempawa jikin pacaran pekiran director ko iran kin kasaleta anan korusye may ira pergi ara pukoki kan papuko Iran kasaleta may rapepem pan kakutan kaunsek totokin kan pariyaw moment kacay kan kacang itiyang totokong control mempeyu memenway ko kung kuwan cheche mag kamele mautan en kapinapuko jungal kabinet kan amel kan pan kamaray rin ka kasaleta anan korusye mendacha mas belela control number Huwag dyan nanciyang, sinupinyo maganyang kamana sa pulmatsayin mo niyo, rin kakiyang pacawan takilang mangi mo, konengan wiyawi. May paway ka na, may paan pacawan wiya. Fula sa paan wiya, kisen, totok lapi yung dyan, pilew check sa pulmatsayin kayo rin wiy. Lima ko. Tuway, pananano plan yumen way ka inin kunmen pacawan plan moin sapul macay plan masu teacher mamiya plan sang saliwok chay pan ngiti yang right may yananen win pon payments kumail pacawan ta chay ma ka armaso acay puratora pa yung sang nan pan tapun te apali planin to dog me pan payan sapul macay yasin ranwo sa kaiten Iray me pa ko na yang chay. Ay kapungki, kung magchay ka kuyuya ay char. Ab kamelele me kak pilmausang. Ya chay pan kay na pene anan o cheche. Kalang. Kay kalangan na ito may mga patron mami plan bukan ada tu plan utung kapui malan tun sempatangkan
O utung siri kan orang wala school lagi. Opsi school. Pero kalau money kan pain kisto sa apa tu? Dan pain tron school. O kapoy mau lang sumbatang. Saya ko sumbatang. Lang sumbar pa yung mergir. Dan mereka susia itu poin itu tahu. Sumbatang. I momone ko santin. Kailangan lu ya imember Joan beliau kalau beliau baik dengan saya wow main spouse Rusia dan beliau berkata mau match a bit by and way beliau kalabak Iran pitok sang pitok kami percobaan red o pet panong koros governor candidate kan o lieutenant governor candidate dia Iran kalabako asal nan kaupasan katabak irotuaw walata ni unsak ditulay tayo sangan po italaw memia mesan salek wukitok la sayrata revenue sharing me kosanya di me percent limaisak and money koros merugusang nan wasan light business license ng wasan light paano na yung state tayo koros o miyo formula ayo me state kan pan niyang kisal macay sense kan ang child pon be kento kasalita me kakatral nabungan million tuwa o isakyo pan miya pan moniwat pan patoda ya sabal man pon be kung patulong nan kobo lap makambang yala kapina te karyang kapina yang mutungal plan and tongki moni kapwat kapina main kamu capiata kalangan ko pro mo isip pito ko to kalang economic development te kahirtan tayen way upside elencent kan me tankak patoto tebil pan patoto poeki wiye penta tongkan magtay kachang elale meraseng chulay tayo en barrio ke 360 me isanan kanin moinet katin mange o chairman talaga sinin ponpay patkiyang waitay kan we kamomata bukatin kak petrek pekanay ne yok tay katin kamanala agtay kat wasak so ansawot pito ko to kalang tamet plana bepan miye makento pani mini rar isak te million isak degis ponang ikaparbor me ananen ponpi eninin ngater o priority irobukat konengan pilsanti ikaparbor me administration wat pilmie tungal ma mie payamayu en kakotokela administration me treptanan moyin dotok eu kayu a plan bukat pangkak patot ayei may men patuan tame eteten kutail pan mamasani yawen cent utana pan mie cent agtailen kauno beta tame anan bukaten kak peyan o angoto wen moni bukat ayei me tun be state kota yang sukset me paleto kampan kamarain kampan school kampan imunmuni terusun mau ong palian sector grants ong compact kesili ong palian mepita sient na tampa to sang bugdaglan pausan na besam memetuwa mesan saler asawal matal general fund mekin nak pena moni bukat yeyi me pana pali was bukat eri tena kupukuren mo in ponpi sabul matal kayu me koyu ko sambal tena kamogit pen puinen tonto takan ka kamogit po Thailand ka kapapalita to. Miyeto sang total ligin metkan magtail pan kanani katlang lalo. Kalangan may kapina Senator Joseph Kong. Sang de kapanaman ni ren person magtail mamasani tail pan kaching kasi ko mabamiya pangkitat te pen moni. Hari
jungol kawewe te kasalata nioralap. Present Isaac iban pacuan totong kiyang ananakan me, ang kakatapon ananakan me minan, sapul child governmental operation. Present wan Isaac, ban totokang nisong uyape yung ban kayo puiti private enterprise, business enterprise. Me ban kakachan uyata totok, me ban kakapali rakayon magchay masani, no pulupulukan miye Elena Rai wasan totok. Mela po yung pitata light, o po yung cheche palisit milaw, ta main, kaya din main, palilaw tin investment po ko pan, patyon palisit. So ang uyape yung pan, expand sa child private sector, tax base, o uyata totok, kakache ireti, kachikala, silo kala mo pulupusang laki. Child lalala ko po child and invest, ayaw naman child expand. Invest po yan, kak miya wayo ran. Dari, child lalala ko po rin open there, so kung kasanto po kat, legislature o executive ananang pong kupen. Well, legislature, kakchungalan kita yung sa kong kasanti, akapinayo. Abutan na pumpen o katsang ito, iba po ka. Dahil objective, child and expand sa child employment opportunity. Napampatosang iya kahit yung government, yung private sector. Kailangan. Lukong. Pitag may min kasalita tama kareta sumpatagan winamarga puilaw tigisang sumpatagan Bombay. Child Comeback Free Association. Tama sutumitang gina Amerika mag-child comeback. Tama sumpatagan Amerika bang puilaw tigisang sumpatagan elementary school in Bombay. Pranana song tayo butal under comeback. O tayo kasugulit, saan mo kasugulit Amerika, ime sumatagan di kasugulo ni Tatron School. Ang magtayo siya, pantiar tayo pasabangan meron, tayo pang purpuran ito sa kusail. Tayo pang kusugusiya sa kapal. Par ko ito, saan ko ito, lau tayo para kiyang ray, mamela tayo Comeback of Free Association, tayo tutang pun sumbir kola passport sudah nana visa, nana kapungan ada nana. Tapi apa kan yang sumbir din berdana itu tergerak, tamak karde, tamak uku pesang. Nani just tamak cai kosuguli nan muskula, imer ber kosuguli lagi, kalang. Lalu kali itu luan kamu copira. Kalangan di Sirvan Baturai essential में child kasih kalautlan moni और yang ni fishing fee essential ni tukun kawe wamenia moni puko mana-mana par inausapatan compact constitution. Aru moni buka tan sa umay pan luluto ng sa pulungatay treasury. Isular uya moni kapar ka. Pumal ka na siya kakaudato yan senate. Moni buka yung wasapan ni mulaya wasakatay mamasamnya. Wasan kawat ako sunnet magwawagi option ka na dan kapitulong natin ananin wipakon police leader ang kawang kusunnet ngoy ka na sito ka patpatuta pagwawo patikaisan sintunan trusip utamban wikin kusunnet hari kalalapak kasambal mawiyawiyang ketrangot. Ya kunang rail kan dito legislature ko ganyan siyatong pita.
Pwede ba ano ko tong rail namwaliyal. Angay ko na so paniw ko pa na uyapan ananen buhay pa kon pwede ka lalutong irail piling ko ko siya. Yimat, kalangan. Ibang yung sumble wadak te mau na lu kami kontrolan. Kailangan kami ngayon man sinulong Pompey may ang para-paran kiyar paitan kusan sa pal mawiyawiyang sa walmatal pasan maalatan nampaon mo niya wapang patuto o kapinapin patuan tama Pompey kotok-kotok kiyar planio po yan hango to munuwo ay tungal matamatao nintuan ay patuan papukon lukong malap ipatuan matamatawa pungkuti o pungkuta Pwede kilo-kilo na sa bulmatal pasan ng kusunatin Pompey. Nasuda dik-dik samper sili-sa kan monikan magkakitapan patulang wikan up about based on a respective plan. Ikang ililim plano tanana puralang nan wika. Pwede yan patuan wiyata planin sa bulmaral weyo. Mabang patuta ito Pompey State ang plan pukat o purang kokono pa na yung plan may panapalit Pompey pon pansawat ang samat to pampatuto ang pultila tangalaw asame plan woto ke ang patulay paramot nguni tangala ap tangatang ligin plan and municipal government agay back national government pitang ligin Pompey State a plan yung and miya sang ewe nintuang kakaligin pasan ng kusunatin Pompey patuto Pompey kokono pa na plan lapyo mabana ang ito tatapukat niya sa wabang pultito kalang Lang luk nos jemble wadak te ma wala ba. Okay tatul kami kalangan sip intuan kayo naman dakalalapak mesansyal sang ni tiyan kapaikan mabang pita ini kesumpal irariyaw ye investment ayewang project programs ria sansal me intuang kasalatan luk udan mo bukat manlil tilak local governments kan o planin totok na banitang itanni totok bukat kami mempatuan sa karditan sukses sa bulmatrail kuburan economic development kirtan bayan way yan sukos magtayong katinsair economic development kirtan bayan way akin pit office o pit the business community. Ayat wo penini. Ek patuan ta project में pit human resource. Yat wo kapalakan. Iya semaunan. Ewok si penini. Kausan, kausap, way. Yamuman iya seberasa bulman kita tungolan ki. Yamuman rasul mau memie. Yamuman school memie. So bukat ini kesembalang sa material kirtan payin way economic development. Pues share koros, share में तो token way, share में token way, share tuan wat unsek. Ipatuan kamera le kita koros ketin sabul man ku pung o manaman yang payike pa ko tuan kapay bukat. Ay met itu mal sekarang ni motor orang kalangan. Kalangan nas sagas nas patuan cor baranjarang sangat kami Kalangan kami orang kami le like one tentang wow mamautre mepet moli le ban kapata-pata molin win Pompey anso keren ay tunggal buko mata-matau ang monuat ipilihan peren kita kasabal ke o katawkan monuat utan pananana kanay ay tunggal buko rasang pukonan kan man may karyawan kabda bangkin sa wasa namarki kawait ki
song tame song pipe gat pan kone uya John Way John Pompey proto Pelian government ay tungal buko on kapina namagay ay tungal buko all kalik silingan patro Pelian Mr. Philip imangayang may uya ay tungal sobada ya school ikat patang ewang sawase mabit tama ko na yung kapay kat and katayang ng Pompey kariya incumbent governor Reid Oliver ibil ka ewang sawase patang waki abilo ya itong classmate kito classmate volto yo kit koros pot ki diyan takel liki pot ki mel muasel ngai pot ki mel begala are ma monu paito trial o tapaila yang paita iban sa wasa sorolis pa paita Pelian kan din kebenaran utrong anso koros o ewang o yang kawait ki tama ko na karar ay tumaso Last comment. Si, enggak kapurang question na. Nakamuitang inwatak. Yet, kita ko, essential ng kubasan kapabak, iratuaw me alalta ng sok, nawiyaw ni Chulay Bayo, ale atin sangan paitan tao into toko sa essential. Ewo katakla mepit sayrata revenue sharing. Nakasanya di me person limaysak and mo ni koros merugurugta sang light the business license tanya yang state payo. Koros o niya formula iyo me state kantan niya kisalbaray senchkan. Ang kitay Pompey kento kasalita kakatranel million tuaw te sakeo tan huya mo ni kap ang sabuluman Pompey kubolap makamban uya kabina takariyang kabina ya mutungal planin tatawang ko mo ni kap wat Kailangan. Revenue sharing mo 50% oh. Work projection na 30 million, work projection na 13 million. Yung check na kita. Work 50-50. Work ibang kaprela ayo, work check na kita. 100%, 50% ko lang system, 50% ko tarong Pompey, rakan na 70-30%. Na equal 70% throughout ang population allocation. Correct yung yago mo ammonia cup. Near responsibility ng papi ammonia. Ari man ban out ban ammonia, man na where we have responsibility kan. Orang kata duplicate ketong kan. Kalau minyak mohon mula nan set minyak mohon, macam 1 million mula dalam private sector. Amen membantu tanah na wo ke mohonnya, tangkai tang kap tolu, utamanya responsibility mohonnya maupun paki ke mohonnya. Ia nene mereka mohonnya mohonnya. Sin ekisca allowance memang, wo kita mohonnya memia revenue sharing ho, captive insurance ho, trust fund ho memang 1.58 billion or fishing fees ko minnan 80 million projection bangko to 15 million or upon 45 million up 13 million mabangko sa revenue sharing mo near responsibility mo niya ang government panana tawang mungkin okiyang priorities lang o way kan panana binayang angko ini ka pacheng o kupuran ka pina college stage rapang kinalipate mo niya kakalap ito to kailangan si Irakaryaw bang bibigyan sa topic namiya o sa isal may rawat patusang rin kich kamdi. Nan sabulman Pompey, pausan mapiyan puloy kan and pausan nevisem. Kusan na revenue merguragtasang taxes kan na panene tilang local government kan. Net ong ni patro and why. Apa sa isal may iye ukarap na kich kan na walian Pompey o akanay ki rawat. Sewang state and Bombay o wawa penem niya. Bakachay Bombay ban wuksang iray levesem. Niya chay bang kawewe nene and muniwat.
me pacho ni duwa me. Muni karus me pan pacho to sang muni en light, utan ban nene, o sorted to sang person silisak pan pacho lang local government, isa kayo me niya Bombay. Ya omi inaw ong Bombay niyong daw ya kapinamen, te karyong kapinamen ong irawat, me ele kakachapil kapinata Bombay, masota wewa penemiye. O iban pagitay rawat and kak chapter and candidate Joseph. Kailangan. Rain, irawat sa patunan sa pagpapachayid pason. Muni karos sa patunan state, utan local government kapan, tsungalan ki sa pulman ki percent sa lisak. Ima kareta, iupene, wewopene nan pungan state government o local government anane and mausang tama miyamet. Senkak tsungalan kita kairo reuche. Beban patosang ni iupene yume pan wiyawi we chailan pleo check sapal sapul machail kairo rin we memya ansuot mawiyawi ta parisok sama sama laro. Tama so wiyawi. Kaya so jud pagkata kairo rin we yok chay kotoke iti din nan sumparet rigid resik sulu. Relansyo chailan check sapali wasakan manana and wag daglag chay koson sapali. Yan so paano ka iupene nan pukan local government state government ananen kelail. Pueki palalaw din sa machay kaya din lapin percentage yume 30%. Kareta state ananen pay yan local government ananen pay yan state. Iupen na bagchay ka kotoki kairon way o tsaka itekin kairon way isag Japan iupen na way isag sulog chay bang kotoki. Ayewe tsungal may pampapuya sa may kapina. Ipan chepin to pachawan uya ipan sa neupan. O pleo kasan sa pali sa pulmachay kairo mapan payan yeyasen Bombay ranwat pachola. Kasampal to tagats. Pwede sa uya pa me Bombay pangka kang magkitlamuwa. Renansyo me pwede pa na watch pansyo sa miya. So sa di pa new nararan sumpong wano so sa tawli sumpar pa ew Japan Parent Regional Administration kairo rin way pan kwason sa pad o yawit kalangan Kami candidate Joseph Philip. Mubuan kak recorded kom kak on tama maikan puan. Gurma ka ong person silisak mabane na ong local government kan isitu wang iutung langan Kabina kom tsungalan kita. Kailangan nos kesapali tungal wow. Sa pulmatrail person in Bombay ruwasa me sent koros me ban patoto percent silisak ban patolang local government koros yeyi me wiyawi lelranwo ibilmen tungolen kita iso mau yan pagar ki yang way pakon ni karakarak me administration what o kalangan ng legislature kaisak ni utu to kamanaman kan makin miye way pant kan me patosang Bombay state government ong local governments betep tasang par riyagiti sak silu lel pat riyagiti sak tuaw patuan poy-poyla percent silisak pukat patulanger local government corps pakar me bil kuasang talian campaign money the treasury o budget rapten bil patuan yang yan week to yeme kecil bil bangka kapali par riyaw me wogi riyagit riyasak o riyagit riyasak ibil men sakar kita me when money pukat ya bangkin kosanti essential ningkapan me plan yu ban mie me patosang candidate lugin men laban rantu yei mapung plan ban mie na newe local government apkin patodong Bombay state o mie korong-korong pi yawi legislature apuen purotong ong ni iraad magtail katlale tail katina papali o isudaban pato ni no gumekot
Ite tame mie abananane kamaula sang tame trail kat lale. Ab maurin ko to trail kat na pali. Percent silisak aboler sang riyagidik sak silu lel riyagidik sak tuaw. Puipan koros me mie pagtiero alalta. Pagar pil mie me parayaw me pan tela sang mo. Tribal pan kat na pali. Pakaton mo ni taken utana pan pilitawan to formula u. Percent silisak pan patulang nan local government ka. Kalangan. Lieutenant Governor. Kailangan malmangi mo ni may kasampal kita uluman wa ilagin siya pul matal pasa apan siya umakin pulang local government akalap niya question cost siyang nanakoy local government hari ito yang umuang nenen 30% po kasampiyan sa pulutan pasa ito kapoy-poy tan 30% do ng local government kan mawiyay concern paksot o ito kanyang patuan ma state poy pantang local government Karaba may local government sito kanale dito 30% pantalan mo. Or yay makapna kawita tao ma. Yung poy lar mo. Kay tegen poy panting state mo ka. Yay may sa karabita kalangan. Candidate site. Klan nos munenen morning cup mabangota work form ng taking use 30-70%. Tama ka pinapsan pan mazaniya ma audit up chan na kung 2021, 2022, 2019 puila. Tama la palalong tanan tatong ko po actual versus projection. Huwag na sa yata buffer. Young legislative in question of budget. Working last year, 4.8 actual, are used 3 million. Working 1.4 million, kung kalap beta. Agana na uyatit. Rumenya umabang kamaula. Anana kaipa na projection no actual o kung kakwipa na nga on loud. About plus na 30% ang wake up another. Okay, way kung mausa okay way working ara infrastructure ni mau. Okay, way tananan ni rai sense o socha ni rai backup plan but the socha ni rai savings. Icha uya pe ang kaipa na projection ko actual ko compensate ng ren ng puipan la laut la. Working ma par silu sa puipan kita par payo. Administration ma option point la 2019. Ila sin 9th legislative 9th administration. Administration 10 administration panapchang point 2021 ati 22 23 mawawi waki projection ka kinawawi actual ariatit kana nawawi pero may transparency man na kamawla open and to talk makayo na po so juma ka kalapit to talk imam year ki separation of power executive or legislative amen pang wala ko sunet amen pang kakalelo ko sunet eri jo wiya pen mo pang kamawla nenen mo niyan transparency alan nos Kalangan Taiwan katlang o saudal kong Kalangan nos sagradakan koros memyeyer ichungol mataw peyan koros kami padung kesumpal ki ansu kue ki pita cheche sinsen padung kamerele me koneng ansu me tetup katen kin patwata ateren kin tawel sal matai bosan ko senet kay prioritize sa matay bosan ko senet and pay what wapaliasang irai local governments kan essential sakaratan state and taking moment pui pantian local governments essential sang sakaratan north me actual pero kung totoo protection or yan suma audit kung yaw yang kak tiarata tebe me
abia niya sino mo tetepukat kita imo ini makayu ko na ngin tebin wiawi kabul sang la local governments ko pwede essential chamatay taken governments ka uplo sang korosen wiak chu mokmoge ete eu mokmoge tayo uti uyapi irekan koros essentialer ijungol mataw peyan ko sentikan koros imet ijungol iran kapatrapat motomot kalangan Country Wichel. Kalangan kowe essential sang candidate kapila Korea me pasan kosanet year percentage yo bepan patolan local kan essential sang irain iutro melen percentage and patola local government o mai pan ruase kosalabel moliet sodol bang sodol ol silben mekat palian te pada palian tamar ko pureta ipan yang utro rain sodol level ispe pang ita kalangan Oban kay kombi candidate Luke. Ay kalangan ng kominos ay tungkol sa kartanawawan patpatutok. Ipatuwan sa kartarang kapana ay tungkol. Moin kalalap ako ay tungkol pasabong bahan tutuweta. Pwede supplementary government, pwede state government, supplementary government, pilew municipal government. Apalaan niyo wanaan niya sang municipal matutatonan, pwede state. Present silisa ko ang kakpatutila na newe municipality o Bombay State so to duplicate tama municipal government paano ya pwede plano patpatuyo ng Bombay State and utang patok na yan so plano kan pan patulong ang Bombay State a Bombay State and talk na yamu mo na rail pan expend mo nuwata pan patutila ng municipality ay tungkol pasabang Kalangan mo isa buko isoko I kalalaba ko me rekan masuk panel watch apa lagi nan samacai program mian yang irailakan yang patseng o ele kalalaba ke Riau kak pacosang rail nan audience o kayu sansel me mia boleh ben private sector me patseng o iban pagida trail ang kak moidang rail EU kalalapak private sector. Kalangan Thomas o mga ipapatuyo na itukul boleh itukul sakaran wow kay po ni Banguran masalabap isba na margin way mata niyo maun ki sunan ganan way nat on ki candidate kan and kapana candidate kan and lieutenant governor on ki trial garu siya me Petro Bangkopur Prince Wajan Rawat ay kubro we eu pali main kayu ko sampal me iba batuan walian dan sukses ye palian private sector te palian business community abi batuan ke tama ka sampal ki bo ye palwot pengen mi adak mungkin point taxes ang government ari se batuan ko no bata kalabak silua momo neutro me ba angkak mo yang kalabak porque mo en el ancho makareta era troto me Italian business community the Chamber of Commerce tungalan di no konangan bel parada pagdaran ka kau kuburyang nan katti kasampalwat ampoy kaya sa tansew iban sungan torbo na irakan koros nan kallapake uta hari kallapake ban kait di sungan mumut supplementary government in Bombay benogan lap. Water turn Bali supplementary government essential administrator. Supplementary passer or consider the essential
Pukakan me kasale di ong government den pombe na pali. Yang age palian rusun ma palian school. Hari ibaruan me palian government me lap puegi Tratra kan me kin pitolong nan pombe me pombe kin pain tipereta. Perbetul ni alapan mo ni makakapali puko and pombe state ansawut. Sansal me million sili seksama me ikamele me kamanamanta and apali government dan pombe nan physical year wat. Sang nan mo ni mo alapan mo ni ota bagan ngakr kita sang pombe. Wewe ki me atal kel ki mo ni kan me patro sang liki malap. Alapan sawas perbetul tu sang liki. Hari tame akasambal ke jalan mange bename. Ma ye size in government magtay katan kuburgian miamat wan ka kapali pokok karos agtela nana kat ki yang tra na pali private sector pen trelap sang tame mian sawat private sector en pombe kak kateta mainale million isak wono ab apachet pat million isak sama tre banana katela pala kalian private sector and kak tabel la tame mi han sewot and kak generate revenue me bang kak apali supplementary government betul tu tong kang kak poi laut lari hari saman sawasta me kak kuya private sector and kak alata and kak katela pala atau tokan kairata payan way dintu na uya engine of economic development. When katoto wala tron to talk, kasapul material seri gande patu ilaliki kalau de la point on tron to talk, na sambare isak sama saya kita ale boilan kalau la point on to talk ramot del ranot. Kale me talk ya tapal yang sector point laut sang economic base and laut sang tama me ansawut. Asawan rato bukda masani bapit metadra kan napali pukokan panitar. Evel zaisal nan report me ma contoh tak wana kitbami nan FSM kap contoh tak kap wana kitbami pangka kali la sistem me nan sawat. Dalam mang ya kareta sang ni robukat sang toto be anane apol pemia tuan tetanggi tera kan ni topung tuan tetok amal kasa habis government sudah tame ni amal ban isme kurang kau na ban toke ayah pelanan apalagi kita private sector and kak laut cang tame mi ansawut and kak apalagi ala masa su kalangan Kalangan ko may bil kasilil general comments mamia sang ride on panel mamia pelian li kamela mamia o eld mia mona chaipan mia on chol kay wi mamay Joanna puegi pinaka masa year kita scholarship ya muinele Joanna apali alar puegi ni esa volimete kupurote mata omi ya puegi child menen sansaleng kuburan Johnwe yang tadi sansaleng dan Joan muitalau itu asal jadi lana kan kalangan ko ong evenly nan pun pe kom kalangan
Excellency. Ugiay walian Queen Lian Wayne Pon Bay, Queen Lian Bay, Rail na Silikit Sama. Hey, angay na uya secretary, wagi President Luke Payne lanso patroye la niyo commitment. Tame may patro kito po ibilwaon ki Rusia candidate na van on kabina me patroye ro me pilban reng candidate kan o lieutenant kan bilwaon ki on behalf of Pohnpei women or family of community of Pohnpei. Ire me ipil aletiero patro kito me van pit ma priority kan ong ni apelpen fund kan ban pit health o pil pitata climate change o pil libil yang ututung research kan me pil patrolikan masen Pohnpei o pil amia sa action plan. What is the first action towards the kabina meban patroto mur melel man November or Lieutenant Governor and Pohnpei State ma sabwel mamail ta amail chungal utut pena tan mia o ya kwel be weki so ma council when Joseph candidate Joseph bill patrowaner appointment prevention apoki patroyer the patrosilinan region what melel Pohnpei pilpitatar kis rate matraiban patroyang istruban or iban oralak we rate in cancer nan sapol matrail Pohnpei Sarawi o likin Pohnpei bil rock o ya priority the action met pan patroyang parpan watat ma candidate kan namen ban kana the pilpilta sangren community irawat sang voices of women of Pohnpei Silikit plus o sebilmen kalangan ki utut kan sapol mamail sawasong Queen Li nanar meter o pitata health ya sawaskan me ban pitata puin kan Israel kan me bil ronger ya retire the senior citizen on health insurance the medical care pueki aral chungal tatok solar o insurance patronan mon winien wen Pohnpei me child can pueki so wichare na puel ay rais tuka kachiyela te patroyela nan imon wini kaselel kan nan wen Philippine ta Amerika ta Hawaii wasate kan mo ire toto me puinin li patrowaneng ye a sekamotela pueki so wicharen minute the second na sepat patrolan ay sorot. With climate change, health, and health, kong resonan li o all, kahit actually, mahal ka dyan kupura. Kalangan, statement mo mo kung. Ala kalangan ko mo yung may pwede yan so time ay wasaw mo kan o traibang kahit kila ong panel woods ibang pagkita milcheo chairen kuma
Anak iyo lengan pen pompe I momon kecil men pompe yo kapeng poe kita mesansel kecil bang kecil tulamo o musabuko nam program poen kair program candidate kan ban uya arai chungol closing remark o yan so makcai ban kair totokot murun low yo pang paki ai ban cep irai candidate dan kapna kan o ban ponese kapna komunian kak ciangi kalangan nos dan batuan ke sapari tunggal sakardan wa melel pan kubran ir isbau me malitir dagan ranwut pateng sanan gan net me blap ten keti poe ke puko ke sapari tunggal wa pan kubur koros melel karyan ke benan tunpi kandidatin ke benakan kandidatin karyan ke benakan lapalapakan me yang ket tepatonan kalori laban tia government dopil momotso moderators kan me apali tatagan ranwut o panel kan me patawan pateng tatak kusampalan muriso sen ranwut o pil kamakama peitang kan puenka kulian aramasakan o wulianti irakan magosampal puenka patot eitungol sakartan kairala nan tatak kusampalan ranwut imen patawan uai tungol kaping melel pan kuburan ereksyon pun biyu mun sabu ka iso ko leng koros nan sabul matail palian tiak I ko para borkin me tatagan ranwut puita sang tebel pawasan sang pan kubur me pateng sabul matail tron tatang kai te bulia patail kai nan palian ko pawasan ma apten nagla mak punpi ketin katarala ulia pekan o isanan kan net me kadin Germany delegation wat karyau imen patuan wulianti ay so mau yen patuan kapingong way puegi liglik o kaparabor me mie nanarain par bayu me patoyong ye puin kak tata buin punpi essential ranwat tame sakaratakan patokan maparata ketail kin mamasani palilaut kaite kin mekot me poita palilaut tame soto poita o sotita ayeyi anaben ketail aramas ketailin kak kin rabaki wasame sotita rakan pen kak kamaula administration mut patoto sang nan soson administration gay me patomowa kayu me bil patowan ton pay met patodo sang administration wo ewa administration me patawan kairol teyu nan administration mut me patota yei engin kelap eran sabol matail tamasen koros me mie eban polabene ropukat engin kelap ni sabol matail sabol man kebene wow puko o melen en bilsansal me poitan tatong koros pan pasan kupuran emenemen kitail tan kupuran tapalapakanin way area iro toto makonen ite itungal sakarata mimin peki ipatuan sakargi iro Israel tiangate kar में तानु रेनका kaitegan murin poeki ino parata na pa ni melel aktai murin sompar ira buka parata men kaprayang station wat pato candidate men te turn real patuan apa term kayu tak bina kalangan ran to yo kabina permanent bil kabina yuanis
me pateng administration wat kot ke tok bukat a kai roi mowe pun pe yute o engin ke la pene ayi me pananan si sote ka don peki Thailand kak ket pene ni akupung akamai ak Thailand ket pene ni engin ke la pin eu pene tuwa ta me uya ran mut Thailand kin toro besang o mama sen kelep tepat patolep ai songon ran mut tak Thailand ket pene o trepta toko ismetrika Thailand ket pene bu Thailand kak mama sen ke pene tan menen engin ke la eneu pene pa ai bukat pan poita ai kuren we ye pan kinalalta kalanganen moisap isbao kalanganen candidate kan kalanganen lapalapan korusye kalanganen punpi tun punpi sampai kan lelang sapun lekikan kalanganen kubur korusyen erero itungal sakarata kalangan ko mukabna o Ibenut bagi candidate Joseph kemudian uya amuchungol closing remark. Kalagan beliau kapure ngai jungal kapeng. Puegi bil kakuya sa pulmen win pompe men Pilipin. Pachang wol ko silmen senkak ala kupuran win pompe. Ipacowan betawata yang uya pukawat kaiten puegi yuwang kaitin pueki ikailok so pueki ay menyang pacuan chow yang win pompi menyang monawari jan waran pompi war jan warme kapinakin si hari kapengkiyang kapina chungal totok dalo to sumbar payu pitakan sansan ay pilmen pagmakre opil an charkila ay chungal dindang pueki kamelalam sa chungalan ki nang ew may niya uya pa may giswok pa siya ay may chungasongan kasaletanan katstuwat eri alam mo yun ay chungal pa siya mga panso sa tarwute abiyat may bangkak nukit yan may bawuya sa pulmamail kapina ipawuya kapina namin may panpasan pun melel lolapot o kupong lol o ipatsuwan kaw na batay chungal kairoon totokiw may panpasan o alakawaitin niya pan chilaw totok tun yak sa palo ko sang sa pali sa pulbachay kairoir kay na napana kairoiro anan niya sinmin punti ranwatch o imukila songan kotok eta kairoir watch pan reiki sumpar tuwan ng sumpar reisak bacawan wiya ni pan bacawan aleto kupur ma ipan bacawan aleto kupuran win pompe ipan yang local government ipan legislature when Pohnpei and kak sa pulman kita kairoir euche pukon ewe municipal government iray me pan pacuanta apon peyan when Pohnpei sa pulman kita so what kairoir kasililiyo magchay katan ki Pohnpei est dame su uyawi chay su kotok apo ititiparat karata check sa pala nanuk de uyawi so chew song totok kapananen uyawita Check tama miye, kamawya la, walk child, say way, say kiway chan war. Papan, chay pan, pajupo. Kapina mapan mo na war. Sa puli chungal kapinet ka mapan kiyay mo. Legislature mapan nilid. Walon ko pong mauya. Mapan teme. John Wayne Pohnpei pang kach pon parap. Aibo. Karosen say way was a checks. Akaitin kapinan seilamme, legislature and seilamme, the local government seilamme. Katokopen na uyapen totokin kairo iramiswote, saig nun tokpen na mau. Ay may pampachuan nanchiya, ang kakuyaw, kalangan. Kunikante Joseph Philip. Kalangan na Mwene sansaler me government wat rasi dumie kagela ko senat kawata ko senat otene ko senat ipalian kapina me uya
palin kakela kusen. O ibil patrona ren kapan me patrona le di degree Riau, law degree Bachelor of Law, o ibil le di Master of Law, o ibil law clerk on Bombay State sempar silu, o ibil Land Commissioner on Bombay sempar Riau. O ibil Chief Public Defender en Fesem sempar Walu. O ibil Legal Counsel, General Counsel on PUC sempar Isaac Riau. Rawat ipatuan ng itong lahat may puita iminua itong kasabahan kalangan ng John Wayne Pumbi. So ang sawas mo yaledi sang itap ta school around. May iban kak aledi sa bulmal kaparabor ipan uyawani sawas kasapal kalangan ng wayward. Iwan may kak patron kalangan kuburwaros. O tabangkat lang ray kang tayten karyang kapnakan o ibang pagkita karyang kapnakan yun kamo. Monaidan patuan uyay tungod sakar. Ayin ka purang kadapulpal tungod wow mamiyayam naglang po kiyang sok. Nan malwat rangwat wow nagi ispaw. Wow nagi kapnan win pontay. Melon kumaid kantitatin kapnakan. Yang ay kantitatin karyang kapnakan. Sa Pulmatay Congressman Lawrence. O Senator kan natatang trial mo rin sa Wasin Ranwood. O Senator kan mabil katakatagiran buliyan Senator. Ibang wiyay tungal katungkalangan kayo ang malanwaw. Pwede kupur मैं थिएटर bronchit manakap pukat sengkak umon malenwa o wipokon o patuan mekot mepitat tungal wiyakan titong kapina yang sewota karyan kapina malmangi sutai tungal experience tatakot kap-kapitak man supay tiyo way pokot. Ariyay tungal sakar masik mansap. Mamiyay tungal sakaratatepato na sapay ray-rango tak may kating kupro. Pwe itungalan di peren. Itungalan di peren laut. Pwe ko kupron malenwaw masansal rango. Pilihan sewota itu ngayon kita ren. Pwedeng orang macam mana kat paman no, yai patuan rai-ran. Ipilman cungalan di yang sewmau bang kuburan setau. Upa kita rai-ran mut ren melau usia. Ren tol macam kita terai kau irai usia ta. Karapa Mansa pagotron way. Ngay may nausarawiyang pukawat. Pukawan karyang kapina. Lenranwat sampung isak. Aranggak sawasayaw kay putiyang iya. Sampar tayo. Kuyang po siya tatak may patrangal sa Pulmatay Kapinaan Pompey. Ultra piat. Isutapan patro peraratan tiang. Malmangi
ngayo kapila siyang ito maya paliu puimulan kamta kit koros auraman me kamta kap dan kamalut yang bontai wet wama harus sepilmen pusat tunggal pokok hari pun kairala kalangan monsep koros ukam pakatai yang ay kantitit ko takpak niya yang may rangot melil taulu kalangan ng kupur koros kung ikanday sa radio Pambil perota boyang kak sansal mon kat wet. Mo kasabala itu ngal sakaratan kay boni pang kurang wasalabalap ispaw na makin magalan. Senan kan entata patta ay tungal wow ang kapanan ranut karyawan kapna candidate kan korusun kapna karyawan kapna o Congressman Lawrence yang agi senators kan o tonwe layang patobang kupuran syauksip isu tu patawan inang kita yang patawan uya pukawat ayo tenahan wik tayo aray na itungal mau imagine kata-kata aray ma way tahan siya to kupuraya lepilepen sang-sang tahan patawan hingga man imen patawan uya itungal sakaratan kapeng pang kupuran kala bakon pun peyu puya kara kupurata songan tatakut puyi songan tatakut mukunang puyi meragin yu yalikyo kandidat kan kim patota sabul mataile tu sang pa kala labak ragin tipit puya kadedeta isi mukunangan santiang na sero ar kaita biata met kalangan ng kubur misan salang pun peiranwat kalangan ng Israel moderator kan puya kara sawasata kala pako patawan tak kalalabang kay kami lelema kalalabang bukan kit koros sudah sapeng ata ineneti pasapeng nan kesila penai so buikin sap-sapeng saya kinta simpelo syak tawari patawan salungalang ayuti ay tungal kapeng pangkupuran kala pokon penteyu o kapengang opsing kapna karyong kapna kandidat koros o koros ya buikin makitin ranwat o saya kat pesang, saya kat yang kasakas. Saya kalap patawan niat kakampeng seli. Sabul macail sus, ani mula nusus, kau nak kat sabul man kita. Hari tamu paita, supaya tahu panar nan, pasapengkan, mana man kit, sapeng kit kalalapangkan memia. Song dodo patawan, asong dodo yapta piltiara taranot. Bolen pun baikin, masa ni patawan. Seseukin pop ni okot me, ase pop kini okot me. Ari, kaya utaut panan rangut, saya kager masan wayu ko parapar kime, administration yuk talpan sabelman kita lakap. Nepan kosane ki paywot, kaya na pali iya samawon paywot. Aye ay tunggal sakara taumet, amo na ipan kairala, imen sakar kita me, iwanu putoy. Ay tunggal, paila sialat, ay puyong ya. Nos, ay tungal. Sure naman patuwanangan, patutila pag kita ay tungal sa rabino, ipaut tila. Ay tungal labo po, ngaya no. Siyempre yan. Ito ngay, ulte yung mabano sus pa na, ulte ka, pero sudo maging palian na pa ka, kailangan ng kupur ka. Kalangan kong candidate inside. Ka-school kung uyaw. Umon kanana pachota kaksansal na. Ngay mo kayo ray-ray, ngay mo kayo chow-chow, ngay mo lapalan, o mo kulukul. Umon may karo say, tagatang kayo po ni wow, o may likatang. Tang kupuran here, kalap ko, isipaw na marking way matalanin. Isonan kan way nach, nanalak, dikant nanalak, nang kiniko. Melel, saya liso ko, nalayang sa riso ko, lang
Naplap Korusian, Nampel yang Ciak, Wawin, Nelil, Kapena, Incumbent, Reed Oliver, candidate kan, yang ay incumbent, Nelil ay mentor, Senator Ioannis, Kuya, Lieutenant Governor Francisco Ioannis, o yang ay Olga. Wawin, Nelil Congressman Quincy Lawrence, o yang ay Honorable Senator kan, Cabinet members kan. Nambili kis kapesa po ikis manakalawa sa akis. Ikapin ko na sang sipaw, sa utalor na kalinin. Ikapin ko na sang nang pachak, no sokas. Ikapin ko na sang pot, suluk malalap. Kama, inan kami sa kilama. Nambili kapesa kis pon. Chungalat na tiyang nampalat o Brian PX site, Mori, Dr. Waichol, Incumbent Francisco Ioannis, Patrico Irons, Tony Sarati. Das. Kilezyo mi patulong itong alat. At siya mo kap mo. Compact 1 nak, Compact 2 nak, Compact 3 upten chip October 1st moni seglet. Tapos yung ranch ko ang kasalit. May petitanan uka. Kasi wata-wata krang koros. Kasi unfair debate in ranch po. Each kol data ka. Sama wala pa chuan sa kaskul ranch. Mr. Pan usage. Pa chuan ranch like camping disili. O kaskul yawi. Subject ka ni may percentanan compact. Education tier 1. Health tier 1. Climate change below sector cup o infrastructure. Iya pa tayo may ng compact o kasumpan. O melel may child investment fund में compact na pambil ulanti compact में ipacholo ng chungala ti kamelele kich chorus kapuya ti tao kich chorus hangtong ngom sablong kauno kich chorus ni toki chorusian pachola usus may pilta may pepe makaksosa may penini chikchik may penini lap o kaksosa pompe o kak kilang ya way chikan tamaruya o pilkainen nag child chorus o ewan kapna ini magayo kasampal. Saya suka kalau aku tertawa. Ewan na magayo kasampal. Unity or prosperity. O ererek sakarta o kalangan ng korupsyon. Kung saudel Kalangan nos. Patuan kaya sabali tunggal sakartang kibun wow. Na patutar mo kabruto ng Tienpas. Medel ang kuburan ispaw. Itu wow. Patuan wow ki patuan tu isak and pan kuburan wat. Sama macam kecil kesempal mereka cin kuburan ya. Itu wow. Mereka patuan kesempal ki patu cai sudah kecil saya kaitek punya ki kapalnya nansio. Punya ki kesempalnya nansio. Tapi tatali. Dari program kita punya ki show kecil. Di mana saya menan pun tu. Net magayo kasambal ki li me arrange ko wandi ya kasambal nan winet o bisasan me sabul material kainak agun to li ergana ta men pinilian mangi ta patuan me nan winet li wiya tu armas kasambal li me arrange ko musab patuti Usak, cuma kaping, boleh kita antotok. Sansal magtrail, kecengar nan, kayun husin karyang kabina. Cuma kaping, tamu kita sansal air. Ranwat trail, kecil lam trail. Cuma pek trail yang kecil lolo pakau no koten ka kecil. Kawit kubra trail, ni nobem bisak payu. Erboyan patuan kairala, pun piayo, ayik trail ranwat. Uktrail tiyan armasut ranwat. Ikcai nurang ya pun pelakap. Kalangan kuburan muisap, ukcai korus, relari jual patu. Como gandei ruichal. Kalangan kau pergi atal patu yorni kan salwatain tatok rawat. Mereka sebagai itu konsultan wal bank kuburan di Sibal. Sunal kan net. Dapat lap korus dan wen pompe. Mereka sakaratawat dalam patunan wewe. Itu kalau bisa bertahan wow, aku bukan kandidat dan kebenaran yang ay kandidat
in kariyang kabina, moderator kan, upali and private sector, upali kan mayang patuan dasal marail, mata-mata and yang kawit kit candidate kan, o korusia ba patron ng calorie. Imenuyay tol kabeng mulatan, pang kuburan, molan wawan Pompey, Pweki ar katun kupuratar yan pateng ketika sampalan ranwat o korusia when sansal na I utan yang utrong tatakot o yang ikan titirikan ipil utrong rail koros tuan sansal tan kesalahan yang ikan titirik luar putoy yan utrong I utrong ang kasalahan ipan utrong kupuran kauno me kalangan tama kauno bang kosaneti me taipan troller kita supplement kita area troll backpack try koros patola yang uya try khusus ini kayo kesempatan pal meron khusus iba ka kasaleta wala pupung maturity ama palbil malaw khusus memang poita sutropan kasaleta utan purin aramas at aimet main ko kalangan ng kubramail amal pun Samuel langsung kesampal o patrotoret o pil pakata weki aso rey tatakot patuan wiya kakayan kalangan ng kubur korusi no na chay bangkair kabna iman pakita chay lingkatskiyan malabolop kandidat riyaman na yung chay sang itrapyol langswot kasambal kating kalap may kandidat legislature yung Seljanet o Dionysius Simon kuyangkak pada iso o kayar tatakot mon rejunti yung law ayan kak kulian tikich kamli cukup ya sekarang kapung ong kala ba ko borobor likilik me rakat kiyang kich pesan kak pa kala po tataw kasambaliyo me may nakapung Pompey itin ng kapatayang at cuma sakaramisag pwagi udan sa bangkong pumbuk ko pwagi niat prangan pa kala ba ko udan maging kalang sa bangkong tukalakal rosakan masistu lent tasut apaliyak may kacung kupura Main chay bangkaire ran suwot kalangan nir kala ba ko iso ko melil kalangan ng candidate kan koros rawot kisapal po ki choto hele nabamiya so kubur pambil to ko may ni song nuyet may ninto sa karagam yet pay pang yawi on pamir run off apo man suwot po kayo to dokmet I wasa chay pan katin lelyo ina lukayan candidate Seljanet kumin kakpata kala ba ko o rechungti ketuaj niya ulawlawan. Kidrael patutian bahan kuburan moncap kala pisbao nan margen wen matel nim kamail patota ibang patowan watak supplement court masan sarawi sanganan sapul mapuk masarawi ye proverbs isak wano silisak silo riet me masane haramas kena sus puan rapaga ke puran kot apun makin kadun kosaneti imulan usus met supplement kot masa masa bagar kadun kupur rakadun law akit kan me pataban kupur pan patawan kapak kailui akil
kapeng lengan wow sepelang kemarar main kot samat kawan belam meron kubur sansaler morin sawasam sapel maran lele ranwat wiyepawat kosanduwat poyan sosaki tonway kawait kamangai atungol maintenak kapadrayang kabakap pakawaitan ngayon sarawi albilyang padrayang kawewe kan mesansalerong rakasambalagan me kawewe bemiyayar peniran katan kalangan o kapayata yu penen morin sawasan rano ketkito sa bulmar toleng sarawi wanu mod kakalwe kit sangnan wasakset ongnan kausanakan kapayata kalapis ba nan margen wen matelenem o kit kan me patabang kubur ipake mapugat patrang Israel kan me patrang itungal sakaratan an sosel nilanglang kapayenir o atungal sonto songkamo Jesus Christ amen chorus kati Kalangan child mawar